promote you. According to Madame Nisi or Muchena Dina in Tiama Untimi. Personal promoting. Madame, you walk and yanfa. You will take you to okay. Priscilla, the other banner, Papa. Priscilla. Shemanin. Again, a banner. 87.9. Papa, my papa. Cassian. Ukuska biano be pa na ya de ma ya wo pe udi fufu Pisa kasa udi fufu udi mu udi arete elu de won pe na pesa wa biano be pa na ya wo pe ga jam ni ko to bi mi sisi ya Akoma FM. Opposite food day. And do we know a beer because Bristler, the General Panope. But for me, or mammy, so can we for but only be or difficult. Media pan for and the women per Bristler, mammy fight. And you sleep so okay now Brissy what school are done for your friend say Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not turning in the agro school. Therefore, Emmanuel anyhow na adawo kan sembe na so oni ni din koma na na sisi a de be chine nu e be kakra kra odu bisa na nu refi on kai de ne hana du Agria oni ni o kan se ntina wontumi enko na ne no o ka kire na ne seconds na ne refi Akoma FM 87.9. Tesla. So we be able fine. So we say we be able fine. No please we cry na dani me bi sa so da o ya wo bon bai. Wo betimi abobi a kire me. Hey, ayeka. Kede wa mo tin ko the press la wo boa. O se bon pai. Bon pai kire me. Empire be na wo da ya wo bo. Wo betimi abo a kire me. Isi fe mama. Obetimi abompaya na che me. Refi on. Refi mpaya na ya obo no. Na obetimi atoni na kire me. Obetimi. Akoma 87.9. Okay, your dancing shoes ready me besa. Busy. Tonyo na kire me. Onyame tonfo osele suda. Abata kasina obaya oba. Abatampa ohe fambu na ene minera Abatampa ohe fambu na ene minera Oh, Nami Tumfo 87. Oh, Nabatampe. Ja mitimu madenden ai enamide efiada boja ye moso fiada boja ye moso enamide bramo no papa bi enu nti bomode a na etina wo tv no anim sa no se wahunu na fei wo hwe no sade bomode na gine wani na ehwe sa pepepe nso na YouTube no na just wagine wani na wo hwe eno ya Akoma 879 FM Akoma 879 FM bomode like page no
na share ema ye share link no subscribe na share na Facebook ya Akoma 87.9 FM like comment na share efa ema ye na bibia entumi enye kama TikTok nso make us say edemu live ewo ho na share wo TikTok o say Chrome TV to Chrome Antwane ncho no bia munsu ya boa demu ewo ho demu clear sanso na Rabbi 1 TV and also edemu sa pepe enida hopa ebo 1 eye donko ekono so near TV e betum live baby agobia e de amount Pastor Julius ewo ha papa mema wakwa aba ma jo so na nakuya koko mema wakwa aba Yeah, no. Nana Ire an mema wakwa aba Yeah, na mommy. Pacho boko de ya de Christa say yaba no na yaba na eye boja ye ye boja na ye boade akogya ho me ya jama wo mo ya pa ho den foforo na fe ya san ade abeto aso abegina mo ya de akoto aso wo fie ya be jansa belaba na so potisa belaba ya papoki no yamre na enra yene yenua bema Alfred Asari ene afe yenua Badora Ade ena etna se Dora Benrechi yene ne din komo Alfred sheye bose enra obeba no kwasem obai na nia ekosi ye no mema mabedwafo kwan na fe wo monfa update no ento aso na nye easy ma wonde na so se de tie bia no ye kukuru a beba form yes ebejo nti enra ejo for the pastor agua andokwa ya be hunu nsuo de agu ya kokare say e wa se ho e le kosi sen halak ya shasia na memrem na me go for enra chese ya de amere bi ama o de hoju bi ama ha na Dora na asew so de Nsem bebo asew red card asew so nsem ode baaye eche kurei yete hwa na ye bonkomo ya na Dora se yesi ahade ye hu aware Dora se de waba na akura ka ho no se de won Nsem no sikika no ye ma aware we ye nwu nti Dora nya abotere na ye nsiesie aware wo se ai se bu be siesie aware yi dia ene me woni emanu a me de ma mi kunu wo be di so dia me kwa kwotena ho na se woni so dia ene me Dora lalai mu be ka dia yi o se first one e mani kunu enkeka one na wari semu enkyere o maame ena abusua no so da bia o munya asem a be ma ne de ko ono so de etoso mienu kakra bia no wafre wono Dora ne maame na wa kyerɛkyerɛ nsɛm akyɛ ne papa ɛno so wɔn pesa onyi mfirim de etoso mienu odi dwobegu ho wɔn fa sika nka ho na wɔma no ɛkɔmode no dodo de etoso miensa ehia ne pa ne se ono a ne fo so be ma no no ne nada edi ehu hia ne pa anka obenya ono de se de osikusu aware no obenya na nka ne kuru ye adwuma wo fie na wo twetwa mpaboa no na wo de ne nsafe fa ne ho no ne bodon komo na wo bo ni odonyom no tata ne to na nka wo bamba mo no ana opese aboka na o si so ye mpaboa o ye mpaboa odo won sa kodo ko ye ya koto mpaboa ya enchi ono de wo peno no ono de wo si de wo hia no tobu aseba de o si dabi o si nka woni nam fi ho ni nyina na nka sa no mani nyina e koso na so de kuruma ne brede mo dodo abonte kura na wo be no cho me ye juma na se de wo si jujon on penisa wo person ka wo tata ni nyina na nka no kura mutumi wura dem na mo koye ba ko aba na mo beto adwuma ne so na so ni kuru nim sa de ne ye eno na eku ni sunsun ni paduam na ye keka nsem na ase wo to ho sa ase wa sori wudi die beku me ba wudi die beku me ba aso no anua ase wo si adan
wodi die bekum me ba na da ne ba no wa de nkonya dan ene nka de ba no ne ba ne nkotlase e wona mu se pastor Julius Kuru ai ahode pastor Julius Kuru na ma me abro aba obi akofo obi ba be ma aba betra o se odidie bekum no ntia na me kete ma be se ma o nuku nya die na bia na mudi ya wode wo ba be mai na obi baba de o pesa o kire no kom sa nti chese no mo sem se na ko na ya ni nya mra sister ni bu akompa se sa wale no be sa transit dem dia hane se be ma yidini nyina aso no autum se na chese ono de die ndi hia no die ni die chese na kuma so ade a se be ma yema na afi ododie oye adwuma kra nsa ne nam ne ho na ajo miamia no kakra ni ade ese nyina nso atumi abo afi asem si a enka dem mampie mo mfa nkoka nkyere ono ne maame ana se be ono be ma no so maame mu bia mo enka mu mienu ntem ese mra odigugu akwam so be za tena ware na se a jese be ma no yesa eno ye ne be ma no so kasa mo jitum se na be ma no de o sese o be prem ye twa akora ne be ma de a ene o ne be ko Akoma ne ono no maame for 2 weeks akora no be ma no wu a 3 weeks akora no be ma no wu a ansa ade na bra no ona mi hu se ko bo charge o dem se jasa wo ya ene de ya na wa o ba no kuro ne wo na ba kuro di ka ko twa no obre pa jasa ne abawafo bu fu dem onra bata kire ye nyina ye bo na ma fe ga be jitum so o dem ma cha fe de ma emre nto ba fom krama ye ka bibia e ma no ewie papa na afi so si fie ho no na ma na tu ho agam oba na o twe ai no so ya so no besre no edie no hia no ntino ombra ontamra ombra omunyina nse eno de ya sumjo ko no be manage ne bag na efe oje oba ne bag cry na ye frɛ oba ne maame so omo soso edi aware na chi a omo etietie nsɛm a ɛwɔ abɔnten oba ne maame oba efie hɔ no unse omo wo areas a oba unse omo aye ni hwehwɛ emanfo nsɛm nim na ne nka ye de no ɛwɔ hɔ ani afrɛ maame betie oba no se ni se be ma no beku no edebe ne ho nkɔneba enti de akɔ no nya papa nam se maame de wu kɔto na ware na se no ɛno na ye busa wo seka ɛnyɛ de wo bi bɛka kyerɛ wo kɔ ho bi enti de yi na wu hunu ye ɛno ma bi wo hɔ na wo ba ne ye so ma ne wu se ne ma na wo ye no ɛnyɛ se de wo kwanya wo si di ne kunu fa so yi wo ba to mi fa hama na wo de abo ne kunu tirim na as media mi bo fu a ade a meyɛ no ɛnyɛ ade pa ho na ka kyerɛ wo ɛne ne sanke yɛ kunkum yɛ kunu nom ne yɛ so obi abufu iti maame jaya bontin sam no na de wokoto yɛ na de me sai hu sɛ wodi dwabe gu ha onfa nam sika nka ho enam se maame na wo kra wo ba ne nkyɛn no wo so die na wo bɛyɛ wo hɔ ɛdie ya ma wo ba ne mra maybe 2 weeks so wo ha da bi ma ware want na kunu fie na ma ne ma hɔ enam se se wahunu amane ma ho na so wu ade na wunya asempa nka nkyere wo ba no ense no mu ware ade ni mu dodo ewu wade ni ewu oba ni ma mi wo obi e defend ne ba obi aso wo ne ba wan na ye ne ba no wan wo no obi awo ne de obi aso bre ye na nyem ye obi aso wo ne de wo bre ye eti yesra wo mo nyina ye ba mpanimfo we ma me ne papa de panyini oba ne de ba ma no so de nyini ono so de enti yesra wo mo nyina nsi nkyɛn na wo mu ntumi nware na enkura nketewa na wa aware yi mu enti se wo mu nsi nkyɛn na wo mu anware a emmoa because wo ma me so nhia wo ba no wo fie hɔ na se wo nkɔ hefa wo so si aware no ewu enti di asam na wo mmra wo ho ase na wo ka bibi nkyerɛ wo baba no because wo baba no na no eden dodo na no eden enti maame wo se kyerɛ no waka bibi a kyerɛ wo baba no na asumdua yɛ den aba fie enti ɛno de no ye to get no fo ade pa ye hu ye ne se about time for na jaware na boso ase obi a do ne ba dodo yes ena ye be hu se in fact ye nkomodi ko ye hu se em se de maame ne tie ne sa pepepepe ne baba ye so tie na de na eye ma ho pa ye
eno kure pa da na o ka kire geje say o mieme na ne asie su a o fa am say hey sister nipa be tana ye wo room hey obia ye warefo edubuso tese obia town pe be ma yasem na be ma ye me he eti no kura ye ka jam ka say o de o se unwa abie na abekwa ye de ye wa ha ba se sa suba wi a obesa da kwa warefo frase be ma bie no no betana enti ye kasa kire na ma fe hu se kire no na fe wa ba from kura sa enna ma obehye mra se aware ndie wate obeto ndie openi kuro pa obehye mra 5 strong conditions no wode begu akwate no ayene ne kasa na ye kasa kire ma ya na wa bontini na se no kwase me se ye ha ompe no kura ntini ma ha da bia ha de ompe no kura ha pa de se kata so mu aso ye ya wo ti ko se biom no de ye de bi wa ompe no kura ntini ma ha na oba so ye kan ko kire ma fa ho bra se ye ne beboa kire se asembia e be kebia na dwonchire bi e de be ma obia no se o fa beboa mo wetimi akonkan ti no ene ne kasa pa na ono so ate ase ma se nyame admo mo kode na ware na sokora wa hansa na ono mo ekro okay eda nyame ase ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no eno a ene fa kakra nso so mako aware ya ahobrase untumi nhye wukunu so saa ena da ena besomi mu uyesa na wuku be ma ne kote enu nti na be ma ne ntumi ne nna no enti se wo ma ne pressure saa ontumi nya de se wo ye de oye onu mu ne ho kire no na ne yere so wo se ma ne pressure wo fie adwumaden eso ka ho adwendwene ka ho aboni tiri mu no enti wo ma be ma ne pressure saa na e ma no eno ne kuru ka kire no oso wono so de no no enu nti na e ma wono so ntumi ni nhia saa no efi se yesa oba no ho kura na ne be ma ensore enti tu ne fo se wo de san hyeso ne pressure ma be ma ono so ntumi ne wonna enti yesre ma nyina ha de afutuo bebre wa ha wan pa afutuo a won hwe ha omo mpa afutuo do bonze wo ye firi ho no de akwa akoto ba bia ye kan Nsem hunu no ye de wo ba ye be mo afutuo fi se no ane de nam ye yeso ya brabom enti wo be ba gi bi wa ha de be boa ye mfa hyeso nhye be ma nta na ni wo fie abra ho hiehie ma ba na wo prefer se ne be ma nsode no fa medu emwa won to be aye hands go hands come okay there would be enane dia wo so respect no na enyo no onya asumdie no na me kra me dia ha me ne se be ma fie mienu nie ne nie ma wonsi wo so so ya so na wo so da so no meda wo si nie ma da wo adua ma no onu a na dia de esi ne tiri su so awon ya adwuma ya da ya on pebrema career woman be like this adwuma bu so unya nyama unya adwuma famwa no aduane kwa won wa suo ma no unu aduane aje so to aduane wa bontin wo se wo da na wo de ne to na ahwa wo tiri ye to no president na coordinator so hwe wa ka be hunu ebe wura ordinary na ye wura wo to am wo say yes na wo ya be ma say wo se chenchira ne be ma so de na wone wo ma no no de hia ni nyina ye na na be ma ne nna no eno pe eno ne major problem because ne ke ka want to one menda so no ne kiki na ase ya na ase beka say ewura wodi di ebeku me ba no no nkojidi ni bitwa de ye twae ye twa ukunu de wo baba we so ko ware afed wo so ye twa afed de yes adan wo bi anko de ye twae ana we bia wo start say wo kwa sorry wo be wo say na ya sorry no ya bone say wo be wo say say ye twa be ma ya bone ya sorry mo and sorry nso ani je ho enti adan na wunya be ma no na wo nko ujidi ni ono si ye twa wo ye nso wo ye bo ayo de enti na wo to ho ni bia ka wo ma ne de na no so ko ye obi de
chaba ne de na nko yo enjoy no mbese Josi be me no enjoyment bra we dia ba dia akuri ho a hu shape bi a eno na wo ye yitu a ya akọ ma akrai azumo paki ama na anya ko na ne ma me say maame no ne de ne kuru de ye twa ose me kuru de me ye twa wo so wo de wo so wo da ho no ye twa ada na wo ba de wo kuru se ma ye twa wo kuru kwa asori ni bi mani ye twa ne ba de wo se da bi da wo ba wa ye kokoroko wo ne wo ma ko ti da bi ye twa bi da bi krada amoni bi da ma no den se de ye dai onguguru ani ayeka aya kumeti sa guguru tum na ye hunu aya kume ya shaze ni ato na mo hehe okroimu ya ma mo hehe se mo be hehe ya se be mo hehe ani okroimu mo be hehe ya se be mo dia ya juma dia isme fa so ya mu ya nam kra ya dia to ho e ma bebre ya gugo o je mu gugo abama dia be wo ya yasne ho ya bi ọmọ di mo kan na ma ro bu ya bi dia e boto so bodam no so ya igbe so li to mo pa na ma ni die bi o kro mo mo da mo o mo sheda so o mo die o mo show display ana bi da me nyahu sa ma ni bi ehunu sabia so be bi betimi ehunu sabia so sabia nya do mo fa che ne bodam foto ene na koso akuma no o jina ho o tu jina ho sa bodam fo kwati wa jina no wa ya yi wa ya yi no wa twinani na so ma de ma ma de edieni ma ti hu bo na za da libya timisi yeah maka cho say na enjoyment aha you know it's my go fan next to bra the end we see ya no ti atumi asiesie awafo no me no be ma je oba bag ema Akoma FM 87.9 Kumasi zani ehwehwe no ewo Akoma mu nsem dwumadi so nti sa won so wo how wo problem ni bi akukuru sade an panifo atena so sade an na enkoyi a wo de bomode afabra na enimdia ya nyame de amaye ene ntoboase no ye wi a ye hunu sade esika asem bia na afi ye pe anopuma sebre na bibia tumi kama nti se opesa wo ba ha se na bia wo fom kwane a no producer line 0203933582 production line no wo fra wo se wo ba Akoma FM wo de wasa Akoma FM 87.9 Kumasi 0203933582 and 0552601529 0552601529 production line wo fra ye befa na fe yetimi ama direction no na wonso wo de wasam no aba ya hwe aka ne kama ede amount ye di ye atu ye na ye yenko na ye ne ye maami a ye saka ha enkodi enkomo na ye di enkomo no kakra wi a na ye de ye project ada ye nim no so atumi afefe mo kakra Akoma FM 87.9 Kumasi ehia ye papa eyie ye baby ye nanabi ye wofase bi ye ka akire ne epiesie bi ejina wuo ne nkwankwanta akame no mienu si ebeyi na free nkwanta ba ko na sin nkwanta ba ko so na bibia etumi aye kama enije etumi abafie enti yenko na ye ne maame Victoria owusu enenkomo oba Victoria me mawo memwa ha ye na maame na apom te sen oba apom te sen boko
ujidi boko boko pa oh dia boko bi ama Akoma FM 87.9 Kumasi ana okay betumi aye boko bi na eja ene fiadai wachichi bibi na eja wodi bre ya die se ni awodi abodwonsu aka ho se me mamonye na munni na mo bredodo sa pepepe na ti ana watem pichiri bibi amfa mai but masem hia bi na pese ni na nyanti na me ka cho se nye boko sa no enti ma vek efri hine bae watem wasukwa ya uni na wasukwa ya okay abiai de boko ene se me ne be me bi na net o mami wa asa wajiji adem dodo onse mani abrinti Akoma FM 87.9 na me ne be me bi na net o na be man ihuna sana na me madwuma na me ton nam enti nam ton mu na me ko hia na so pe masem na edi kan lo ka dem se oni yere oni ba ti am me makmanya to no so na sana o yere wo ma wanka ne kuro mu an kire me enti me ne wo ho na ena ohin bi ehu me no se o pe masem se so na ma echi de biara dan ne ato hu se obi am hojo a metimi nim ska penso so enti apanaka de bia kire Akoma FM 87.9 Kumasi na mse me nware na sa uni obi a ne to na mse de bi ni obi a me ne to na me na ehum no peso wale me o so peso wale me na me fa ma dwene man yi sa na na se okay asam se me ka che won se me wasase bi a me twitwa ton o me kuru apromase na mbese ka me twa bi ma to nanka uye bisu bi na da bi no onya bi de uti ato na ka se ana sase kwa mi musa bi da mi nusa si ton no enti misro ami ko ton ma di no so se me de ma o enti mo de na ya 87.9 Kumasi bajibi fa bobra o ka na msi mate enti mi ni a mdi na chi a mi ne ko dwan de bia na mbo na ma ne mi ya se so o ma obi dia ne kwana koto am see you the other chi bia me se hu no na ka chen se mepe na se odo ame enti kasa em no se mi da se bo na esen no so am 80 million 80 million no na mse mi nyeska bum emfa ma osa enti mi so am ntwa na akra no so mi ntwa na akra man na so a na ga se Akoma FM 87.9 Kumasi tia ko du be 40 million ena one me ko en ko twa asase ne kire mi enti ko kire mi no ti na me gusu etwa akakra saa enti idi be na otwe miensa ena me yafu ka mi yafu so mu na o se mi ko pie gi ti gi ho no ho so ko di 2 weeks o ti me twi na na hia ho ena nkasa se ho asem bi nti gi won di 2 weeks no ena omo esa yi mi ba fi nti ba fi no nti mu a be ma na minute no mu a ya bo be ma ni di ma Akoma FM 87.9 Kumasi free Akoma FM 87.9 Kumasi de ma na minute wono mo ena o fama chi ko ka che o hen ne se me yale na bia me wono nya de me san ba bi enti no me se o magim papers na ta se na mato no papers no amfamla ena o hen ene ne ko yi papers no nyina de man ene ne ko ye no wajus enti ba ya me ya se me ko hen no ma ko busan papers na chiri o ka kire me se me kunna ba je papers no me da o de amano o se me de me wono nya de me san ba bi enti o de amano o ko ma busan Akoma FM 87.9 Kumasi me ne tra be 8 years ni efiro bo no so person na me me na akoto ma de anti afo me chikoje person no so on ope ma ya so de person ma me so person me yese me kwasa se na ma me koton na me bi scan bi ahwe me ho be kwa on busa me ko chomu wie na busa me pepe so ho e besibia ewo apante no no enti twema me ne nkana me nyimro me ka chere man me bona so de person me mama enti ma me sa ko hin no ka yin say person na o de ma be ma no ma ya se ka de person me mama enti misre no hwe no nya person mama
ɛna nana sɛ okay no bet my foforo ama me ɛna so foforo bɛn no ɔso foforo bɛn ama me tua 40 million asana but my foforo so yeah asase no papers ama wa ɔso ya yi bi de afa David sɛ de ba ne hu sɛm bebre ze mi tua scan so me di scan minya scan fa man na o sɛ dia sam e ba ase ama boa me na mu tin frɛ bɛ man na mbusa no sɛ papers na bi e wo bia o fa me papers ma me na mi tin ko tansas na mi fa ma me bra e sei no e kwa so me komiti nko bi Akoma FM 87.9 Kumasi na mi tin ko ton na fa bi wo me bra masaman okay ahari Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛne waso eguso a wotientie maame Victoria owusu ɛna yɛte nka no akohia bema wone no etie wohia no na kyese yene ne ba bedidi nkomo ye bebisa no questions kakra na watumi ayi ano de amaye na fei yetimi atensam no ase ye papa enti Mavic mamini kan misa wo say bema ya ye friend no William Afri ye meboa edi a dodo na ata friend pa ye den Akoma FM 87.9 ya kasadeni ento nka ye na bema no your friend no onye bema or like you can say na asem emre wo ye bema wasine bo so obedi ubone pa enti se wo gogo ho ye mre sa de ne obetwadi me yanka kire wo obetwadi because bema no ba bia wo bia no so wo hwe ye ne a na wo hu ne se Victoria wusu se de osika sai na ni abere ya wode ayem hihie ebe your friend po be ye de wo eno your friend be hwe se wa buru o se nani na kumu o se sa na wakasa wona ne tie na ne kasa ye bete sa na wakasa se wono mo nsan so ase de wado mo nsan na but on Sunday me ne time me hu se nsan no onum bi na se ko tie daku bi na ne kasa ne sa ase ne kasa na se ankwala dwen bi sa no yusu de kasa ma echen amanfo o kasa bete we say be media munya na media say ya no kasa woni ne tie no on kasa sa ne se bia no bia ko no msa de ne ntimi na woni ne tie wa hunu so no msa wa no bi da mo wa hunu wonum bete onum se oburama me hu sabisa Akoma FM 87.9 na wusu hia no wen dana me kwa yi am kwehia ewe ye na se ye wo hia na ye na so no so ba ye ni bi ono so ba bi okay ache ben fie sei ni ben fie be ngotwi ni eni on de na tena ache tena ache mfie ngotwe adwuma ben no ye na ma ye no kra mo ko no wen kro be so ye ko no wi ebia fikri wono ai sakra wono e ho na mo kwa ye no okay na udi ekokohia no efia mitimu mu bi ba be ma no Akoma FM 87.9 ena ni kohia na ye na se ena wo so woni yere so ni yide na wo hia no na ni age no wadi mfie be se ni tipenso o hia no be no nya 40 no nya wo hia no nya 40 years 40 no nya bet na ebro sa wanya bro 40 years ai but 47 be 47 there no wanya ena na wo so wanya sense abre no mi so na mi so mi 40 mi chen 1 year wo chen be ma no 1 year okay na wo madada acho debi wo ni babia wo okay ena wo hia no so na be na bia ni wa kwen okay na ono wo se woni ni di nkomo ma obeka kire wo se woni yere eniba acho ai no se ono so free sakra wo no ho a to free ho ono ye ni bi no ba keke o free hene o free asokore mampo santase efijasi asokore ehefa enu ha no aka efijasi asokore e wo no free oh okay enti na one ne yere bribe na abehu ne se owo yere minute ni ma na mehu se owo yere na one na tra ben fie sen ansa na ya bru fie nu confiance akora Akoma FM 87.9 confiance ansa wo behu na kire se William Afri ye wuli e wo yere ono bono minute dan ba kum se owo yere wo masna minute ase minute dan ba kum ai e wo hefa anopa askwa ya
asokwa bema no mom wo free asokware but ehin no wote no obetime nchen wa me kire say menim say asokware na wo free no ni kuro mu ho no ehwa na no wote ehwa no te opa na o menyina ehwa no menyina wo okay enti na che say ehwa na one ne yere ne ne ma ne te acho mintimi nse te na yere te wo bibia mintimi okay but wo hia no mo na mo yes a mo tena ye nyina no wo nchen asokwa e no wote adentia ba mi hunu afuma ko bi se bia ha na wote na sa na wote ye bia askware ho no mu na bia bibi sana me ne ko ekohwe ho but obekroma dia me ho no wote ne me nyina agu mi dem enti asokware no woni ne ko ho ko ekohwe ba bia ofiri na efia wo firi mu ekohu na busuafo mo de wo kire se bia me ma me ya ne apa ho ne ma me so ho onuanum so ho me ma me no so ho Akoma FM 87.9 na omunim wo se e bia ye nua bema ana se ye ba William Free na danfo ana se oba e bia one ne ye adwuma enie ana se no omunim se wo ye oba one wote no munim se me oba me ne ye adwuma because nam no tele bia na mabre tele bia so na yare ntimi nko ti man ska man ko fa bi e de bre mi enti no munim se me oba me ne tie me ne ye adwuma woni ne tie sen ye wonim de tia me bi sa question we on se owayire e wo ma Akoma FM and say ni tipens wo sitie no enye den ya abusuafo nim se afri yie e wo yire wo ma enti ko de wo ko ye so mo nim se ni bibi ni wa ko bi beti ho a kire o se maame papa yi ana ye nua ba men o wa yire wo ne ma na ko wotu hofo enti na me bi sa o se omu odo wo chia wo mo se bia o meni ne di dwa yakofa nam ana oba meni ne tie enie wade me chia o papa o me so me chia ne maame de na o me kura ba me nchen oba ha si aswa ho na oba e besra me ne na kakra bi na o nti me bi but papa de odne chia nse ni papa ni na o ka papa nse oni me ene ye adwuma an ko fa nam ni ba am ye ton enti papa ne de odo chia so wono na ye adwuma mama so say oba wo ne wote sem ye adwuma ha okay ai sure onim ni nyina oh en wo bi ena maame no so o maame nso timi o maame ye friends eh o me de se mi ra fini din kakra wa se won kai wa se ya wo ba wo ho timi ba wo be di sen o ba ben prenu fiti wa ma obi obeda ma de che ba no na woni ni di di na mi ra fi kakra minim na ta se mi ra fi kakra ma me veke ma me veke wa se pa sanya be de ye ubu kata enka wo ne na da kuro ohunu yenso ye de ye wo asokwa moto mu ye anke hunu se wo ye ho ade agya yenso ya ba beta akire wosimi ma asidin idi na mrefi ase minim na mrefi wo kai anu aka because ye pese ye hu na sew na ye boni din ni ye ka cha so sese de wo kai ye no kura de a wo nipa bone ende ye man kan na mboa ade ye wo nipa bone because ne ba na wo nswa en wo hu wo nso wo nswa ne ba no kura was a 47 years ya na wo chen no wo chen ne ba no 1 year wo 48 na so wo yire wo ma no de obi abafie sa wo samo ka kire ne se bia oh ye de hie wo yire wo mo so ahunu na wo aso wa de for denti wo tumi tutu na wa oba wadidi wonu aduane ma di na se na wo ebe ma no ma me no na me kan oba bedidi onu wonu aduane ma ni di wo kwa asa ma lorry fare o ma lorry fare Akoma FM 87.9 so aso ka bi ma me ma veke sai nam de se oba se no be onam de oba ma ni bi da papa na ha me de papa ben be ma ne papa no ma ne wa se ben ma ne so ba pacho ne no ma me na me ko wo kwa no wa chechire nam ne bi da Akoma no ko ba mi bi anasa ne ba kwa ibi na da Akoma no yo me ba mama mu asem ye tofa ema ye nua no mu a afei na wo mo ehwe ye wo onua TV your friend say ejewa
won kind de so asokore hwa na wo okay nti ma me aje wa so wo hu ye ma me Vic asokore de mo hwe pa akuma mu nsemutie mo hwe onua TV yo say Chrome TV rabi one TV wo nyina mo hwe enti wo hu no enti ma me wuna wunim se wo bai wo ba ba mai William Afri ye ta friend Willie o wo yire pa na wo sode a na wo tutuntu maguso abesi ma me fi abedi diu kwane ya ma lorry fe papa won so ye chechire nam de brew enam ben ya empunam adwene na akrantie o medidi ho ache adwene ni akrantie no wasa a package na dia Akoma no 87.9 o mutrimu ode aje wani ni kunu be men ye beba ho e wo kra de nya mai enti ye ma me na asem nyina ene se mfie kakra bi mu na ebe mfie nwotwe okwaye e wo sakra wo no ene okwesi abrante a ye friend William Afriye abrante na de fie be aduonu aduanan son 47 years ye ma me che na fe ye ma me so na owo aduanan nwotwe ene ja wo no keka ya na efa ye oni abrante yitie na before wo ba be hia Willie no na chese watonto ne nam wan kakra bo ne homodi ato na saase bi de ato na saase na wonyanya enye honkrata enti no yade bi bebo no ma ne koda hospital no ka kire be men se mato asase bra na menya yenya nhia ye no kra no na ehun papers ne menye enti ko hena so mesi ho na wonye papers no emfa emma se be ya eja we ne ya we tasase a wa nya ntem ane ye tun ama fofure ya mfa amfa mekọ ho enti wo de ekọ na ekoje be ma ekọ ya asase ya maami ye maami atia hasuo ato nam akrantia eni adwene awia kataban so ni wonya nhia no kwana kwa ye pipese ba okọ ya na be ma ni di wonu ni din ene ne ba enyi one maami ba oni maami nwoe be ma no ankasa ba wo ho ansa wo behia ye maami odi ni din ne ba ni din na ye pipese no waka kire nana ne se baby a ye maami yade ne dan won sign mabiem wakuno indirectly wakuno honhum won sign mafie biem nti no won fa wonu ni din ene ne ba edin enye na mi ba ya okona na ihu ade akosie no na se mesa ye papers foforo de amount udi ayede a I just wrote here 4,000 Ghana cedis what this ka kwaye ne ho yade akohwe ese okonya ska no wey be mai ehunu ne wa ye no fum okọ eno ho asem ne egusu aye ka nipa bonsem a ene ya ba nipa so enti wo beto ya asem ne tofa ene maba kire wo no edu se ye bisa kwhyan na afa ye fifi mu enti no wo se na wo ne be mai ene tie e wa skwa me na ti dan ba etu ne tie fie sai wo dan ba kuma so kwa ko mfie nwotwe enfie nwotwe afin kwa na ofiri mi nchen ofiri ya na mako afin kwa ofiri ase akokora no efiri no Akoma FM 87.9 okaso baji mi 10 million dem na msana mine ni temo basasa tena mi timi ko dwa tena sika kwa na bi ni me ho ena bi bomo da ko pe 5 million na de man so onye na fuma fiori no nse ne se bosu me di yanimi mepe era be ka no oji scanner me hu ni biem scanner me hu ni biem scanner wo de ma no me de fanko sire fiori na ma me no wo fanko sire fiori na ma wo no wanye dan odi scanner ko enu an me hu ni biem ama ko me fiori an if wo fie na no ohun wo no han ya wo no wa ni masa tine mu aso no ya wo ye be ma ko betua ka na ma so no wo sa de bi ma ne so won fa ko se fiora no onye 5 million ko se fiora na me oji ye no ska ama ono so me hu ansana we be see ba finimu a e man 27 million so fa ko fa na bi family okay ntamfo enama ama sika ama bisa o se police fo achi no kwan so ama ya ji nu sika nyina ntisa na ama enam no so ama ano so da me pa chu enam ne de na ama no 2700 no enu din kan e bai ansa na fiewura no sika no so beto so e fiewura no ye chire ya na ma me adan e de na papa de ye wo nintimi
one man 2700 offer nkofa na ma na operation ntia me ntia po me nya nwode enko ena me de man se fa koma enam bia nkwaje nam na ti nam fa blem ai ena ma mesika ma ena akọ so ane ne ti na efie nim na tam da hone ne tim so me said enti etu obi sa ne die ti enam na ma die ti sika na ma no wo yi ano se ne kire asa fa bia fa nka nkire mi o sa police fu akire Akoma FM. na dem ko fa na ma police fu akire mo sa age musika no bida akọ be ko be 17 years mi hu bida na wo ma ne fa wo nko police fu na akire no ho na police station kro wo nko hunu sampa edie na ye ya mochi ye wo ne na nko ena wo sa akọ so age ne tena fie ni mu waso kwa fie ho edidi ma ne bidi ye ana no hwe opa pato me o mam chok mo na nyame hwe na si de no mudidie so ma se me tonam no tinana se banchi ne body ne before bi we dia mi banchi ne body sika me na koto me tonam wo yi banchi ne body sika ne free be ma ne botomu ana wo ankasa wo kwa bosom Akoma FM 87.9. ya bosom first ka me se fanko to oni bi oso oni bi oni sika enti fie nwotwe na wo ne be ma ne tena ye ne nyina no wo ankasa wo botom na wuni didi na mi sika e de aduane mi nyina yedi wanyi bida dabi efie nwotwe mame wa ma ko homada oni so oni bi ka so oni bi wonya adwuma kura oye onya adwuma bi ya enti wo ko fa nam na no wada se me ko fa nam se me ko dwade a ko fa dia be wo fia me kwa beto no ebu so na bo se me ko pepe fum me kwa ha nsem bebre ndi ni wan so mbana me no ade a Akoma enti FM edwa no kra no se 87.9. wutu ka akọ ana wo kokwan so no wona wo nkọ na wo ba wona wakoton nam no woni wachi se biam discount man se bia fakoto bla no bia kotaba se me koton nam dia ba odi me chi akoton de onye na wo de so na to ana sa wo apata bia wo to no wo me shan me kwa chim di kwa dum area aspa fa bia moto area we so na be ma adwojo na wada na ne hwa ene na yi gu ho no a enframa ebom ti wo ba na wasa ya ba no aduane na watena ho adi wo wia no wasan di aka ho wo didi nanum di awia wasan be di ase di aka ho Akoma FM ma mani abidi o bato no anu wakọ nante awia so anante apai adwene ene akrante aba no no wadidi asa be di aka ho bato no anu sa na me se di enti eno Victoria se di enti adie na be ewo be ma ye hu a na wani ka ne ho e ma wani gi ne ho to the sense she ni ne ho aka be di ne ono oniska mi na me hu de mi nya hwe ana apart from so woni ska no okrokro ba wo ebia wo kra wo be free echima bebe onim se o vika bre mi wo fie mi sensuo nkosi na dwaye na onware wo ye sa ne ma ne nyina oye sa ne ma no oye kra nye de bia dako bi na bia oye onye de bia sa obe sa onye sa bia dako bi na waye ade pa na wo de pa na asem kakra ka kire me ede na ma wo de pa na asem kakra anya bia o wa niema ba ko mienu bi ho a wo ya ma we ne gine ho ede niema because I can't wa na obo ame no because wo ka se ni hu bo bi o de bo awo enti ma me hunu mu akro bia na wonya nkan se bia da me yare sei ne bia ko fa na mi botimi ko fa e de bremi ebu on so a na mi am so me ko fa eba be 2 years esi de ono na ma ne ko kakra klasa na mi tia fonte on ne ko fa e de bremi ena menika no ma me je no okay so bit otimi bu am kakra otimi bu akọfa ne ma no o ma ni ska no akọfa de aba no oba na me ma ton ma de nyo na ton enti o se ebra wo hia wole no na wato wasase no enti sika ni cousin kwani ni kapreni na 5 million bi na okoje ye no ene papa ni apa ono okoka chene papa sei ono watasase bi o hia sika o de okoje person to papa man sika sa ene papa kra na dan ni me wafa ko ni nche ono na boy amane
to na sana bosu e de man this kind of bread. Hello. Willie Memoha. Hello. Every year mechia wo 87.9 Kumasi. Hello. Every year. Hello. Every year me pacha what men kala you na me didi nkomo enti what men kapa every year me pacha wonim ye mama e fe no Mavic edi be no tade ni mo pa Acha no wonim Mavic every year what men ka wo fi me wahu every year what men ka why ya wadwene sa won kasa gina phone ne so na tie me yie pa why ya ma me veke se wono na tie na fie nwotwe wotu firi asokwade babetena ne nchen beda ne nchen wodidi da wonya adwuma ewamu a na gya wo mo sika kakra wodi akokwa aso akofa nam na de abre no wo bai ne wato na saase wo ho na saase no wo yade a na kwanne kwaje hu pipese bre no a wodi wakasa wodi ene wo ba ya nya wo ne maami na wo no wono woni ba fa ma me fa chami o mesrawo enye na yi so aha woni ba ene woni woni nsu ni ba wodi wakasa wo ba ne wodi ena akwa ya saase no pipes wiwie ye waje fum afi ye no kra na nya no kra. Hello. Every year, Mr. Asana Makano, and Okre, and I'm Ukrainian. Okay, so. Messay, wouldn't mammy be a fan of Victoria? Now, when any tears of Quana Sonimono. Pacho, oh, yeah, no, I would hear Akoma FM 87.9 Kumasi. Pacho Marcos ni Akoma FM on your TV na ne ka say enra ye din kai frel. Every year me pacho me say oyi ma me vike. Ekin pacho, the autumn be out kan bi enwa. Me too. Me he jam no de kasa. Why pacho? So one tie ma me nti mu bie mu ma o. Me say Victoria say when no netie na wotene so e wa sokwa ono ankasa ne fie a wahan edan a wahan a watim na before wo mobile be hia no wato na saase o yare ikoda hospital no okache wo se kone kwa ya saase no pipes efa ma no na mfiri ne nsa ukwa ya wodi wo ankasa wodi ene wo ba anya wo ne bedi na aye pipes no eye no kre ana wo twantro. Baby, after my kind of battle, kitty, well, you're on the day. Yankasana, Passa will line in break here, baby, Najina ye. Maka, as some way yet was some bempre and prensa. Winnie, Mamma Vic, I know they would take catch them, say Anne. Now, someone I can at once when they are not make I want it. Mama Vicky, ni pipes na wo kwaya ye wona saase de ho no ewei. Mama Vic. Woni mo no. Osi pipa wona saase so. Ai wase wo ka kire wo se oyare no na wona na ntwempena. Ono osi makoye ni na wona no ntwempena. Madam. Me pato. Bibi sasa na wona na ntwempena na. Madam, me pacho. Okay. You can what's a friend place. As a tree, and I do could you. Me pacho can you na kire me fa free said you see ka kire me na make ka kire we. Enti bia wono na ka kire me ye enti me pacho fa free enimu na fa ko wi kire ma me na me nti ase ye wada roma. Na me nti ase ye wada roma.
madam me pacho ho Akoma FM 87.9 ni pa na oni ne kata no ana fe yo de ba ho no ni wo de wa ma fem ebre wa wasu ma ni ye hu dudu na hu an pano emro le bi sa no ho asem na on tire ni so be ka no kai na akere wa wono ne ka ne kura nkyere me anu nti na menyi ni ya je bia ke efre wo enti ka no kura ewo mo ekere ye wo ka no kura na ye be hu ti asem na no ti asem na no kan ni pato ni am no ka ta no ni nsi ni yede ni se papa ka se say ti asem na no kan ni se aya question obi na de na asema ba na mabisa o se wontumi maame mu aye bia ambibisa se asema maame ya kan nukure bi wo ma na nukure nim ntimi gi nkyere mu nukure bi ani enti kyere mi mu nukure ne dia nukure bi ani entro ne dia ye nukure ne dia ye kyeye mu na mi na se na ti bi ni din akoye masa aso pepa nukure bi ani wo na sa se wo papers enti sa na sa pe okay me pa so nka tro mu na sa no o kyere mi ya bia ba cho wa ko kyere ye na sa se no wa ko kyere ye ye pa boni mo sa fa na me papa on ko kyere na sa se no wa ko kyere na sa se no what do you mean ye fa wa ye wa adwene se che se mi nim wa ye wa adwene se wo fi nipa wa ye wa adwene se wo nkasa ena wo gina phone no so a wo tie wia wo se mente wo tie wia wo se mente se ye misa question baby papa no wa yi no isma sa friend ma me so se ma me na sem no waka no nye no kra on ka ne no kra nkyere ye nyina ba achi ene ye nyina de ode na asem ba ye chi ye tie asem no mu na ye hunu ba bia no kra ne wo asase na mpa yakwa akwahwe wa bisa me question me si akwahwe no wakate no what is this mame wasi uhu no na wato wasase da ho dada na mato ohina wato asase ma ye fa ne sen kubase ne na ka me ne din ma store ne din na enti ye friend na beka che ye pempen si pen se wono na to asase ne ma wo patwan okay ma wone free yet na ye no apart from say bia no okọ na watore bia wakoto nam ene ade a odi ama wo yare ya wokoda hospital no obebo ka bi beto aduro bi betua hospital kasa gu fidie ni ma amehwe me da me sister me ekodwa no ona boa me toto gigi nura me de betimi ahwe mu yare moja nyina no ono wansi ho amehwe me da o say unti wansi ho amehwe wo da one day kra wansi sabe no watu kwan ya na no da so da wo dem ha no askole wonum but wa mehwe wo jai na asas ise na asase ho sem kra nya mai na asase de se matona da ho betina mi yare ntina me nkoso enko na anan nkasa okay ona ma na ko se enko nkasa na ka wonye pepes no me family meti ase me kire se wo yare na wo da hospital abema wo ne neti e wo so obehwe wa na wo nya ni nya asase ho problem ya na wo nya kran ko na ne ho se okwa akwaje pepes no but wa mehwe oda wo tua sika bia mpo dia ma tua ka prekra enti emu wa na obi a wo yare da hospital amehwe wo na wo san e ka che nse won ko onyi sik uma ni sika ye ode ko ye pepes no mama ni sika okone apo na kwaji sika e wo obi akwayi wasase pepes ama wa wo mani sika ode ko akwayi sana wo ode na naka ode na naka insha me ni hye ansana e ko akode man me insha me ni hye e ba mitibika se onko no kwaji. Okay. Hello. Every year. Good afternoon. Good every year ni. Every year I'm not okay. Every year me kire say. Wo say my phone me kasa wo say me kasa papa wo me tie ma se me to mra fom. Me kire say
eno kura wasam ya wo kan mu ne sai entre wo mu ne sai. Okay, madam. Na vetu ohu. Ma mani paper bi. Ma vetu. Enka onan ka son kan kure ne be entre. Ana asase no ka ho asem. Na mi so nfa ni nkwokyerɛw. 87.9 Kumasi. Na on ka so ma me kae be. Na no onfanya dance ne de. No enti me pacho asam no awowo kan ye ne de wo so won kan enti agisa asam a wo ka kyerɛ no no ka kyerɛ me. Na yetie. Everyone ka kyerɛ hu. Okay. Me ka kyerɛ so na nka san persevere. Ti asam na no kan ni. Ye nyina ya kan so. Okay. Me ka on na nka san persevere no nko chasa ni. Ni sisi place. No half na me half. The money am here and there. Enti because say asase no wo hia wo no wato. Enti di enti na. Ono ni tinu wato asase no. Wo so wo wo sakra wo no ayi ase no wato na asase da ho. Okay. You ba ke hu ni no nto na asase. Okay. Nti woni na ko na ho na mokoto ye. Madam, me say woni na ho na kotwa asase ne ma mu ana. Asase ya kwakyerɛ ne plot number. Asase a ya na no kwakyerɛ ye no. Ana ono so me kwakyerɛ ne plot number 10. Bisansa ya den na ya kɔwi plot number 88 nsuo ya de e wasase no. E pa cho wo na mutumi a kyerɛ me obeka ko ka nti kyerɛ me. Eya den plot number 1 why kwye plot number 1 why kyerɛ me. Eyo na nasem. Me pa so me ya je e na sabi. Ono anasa yes ono anasa ase. Eno nkopa, me pa so nkopa. Why? Okay, utu asase no wo kan utu ase no ono so tu ase. E na mo de kwotoye. Me pa cho utu ase no ono so tu ase na mo kwotoye. Ye adwuma na ebi tu asase ne ka. Adwuma ben. E na mo kwoto ne sen wo hene be ho. Me ba so ye adwuma na ebi tu asase. Ana mo ni ye adwuma. Ye. Adwuma dan ko be ka kyerɛ. Papa me no na edi nkomo ka kyerɛ me. Dadari, obe ka kyerɛ. Bisano. Me say adwuma ben na ne ye ya wontu nka. Me pa so wo dey o kan say me bi say wo ka share no oton ne nam. Madam, me pa so wo na wo share bufuo. Wo be share bufuo sa wo wi amosi nipa adwuma ben na ne wo so wo share wo no oton ne nam. Ebia me share no na onton nam. Me na me bo ni dwetire. En wo de ton nam no nti me ne na ye nam na adwuma. Enti ye fa so de save ye ne ye de koto ye na mate ase ye. We share no ni we share no na oton ne nam ana wo na bo ni dwetire. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. On say abante ebabua no say on say no no akọ oni reka. Ono ankasa oni reka. Because opportunity a odi amana say on kasa ototo ba paso nya no. Say ono na asase ne dia. Ana nka sister e chinchim nsaage a enka on kan de all kan. Uto no wa hene fa. Ohene be ho skase na mo de to no. Ni ya uto woni mu maache. Ni mo ho maache. Oh, awa de from say ye ka say o ba kan kro. No de say aya no ye de ato na aboa wo. Enye se bia ye bamu wi a afa na asofo no na asemesi na obi masa. What you be asase o de aba betom say what na sase akwose say dia wo so e de odi aye. Enti na sase no wo pe. So wo prove bia o tese asase na ya wo dia. And one say bia asase na me no boa. Misi keke bi enti ne ye nkoche. O Fred ye bu say obi woni asem papa bia wo ka. Ne la kire say asase na ya wo dia. Ade la kire say asase na ya wo dia. I no o ye no sa. Adenti na o ye ho sa. Me pe se be ya asem abra. Ma yenti ase
na ewu se usike nim dia asase nya wo dia na fam amena asase ma no na wa ye free na wa sumadwo na wa ye free na wa sumadwo anya sa anya dia se obenya asumdwe ha anya dia se obenya asumdwe se ya na mudi nkrofo se na nkrofo bu nkrofo dua na nkrofo de nkrofo kwa dozo se ya na mo se nkrofo ne ya esense mu se oman nim no amran sheda enya dia se eye ntino ofo obi ade kwa echichi nsa kwa yenya ohre etumu de saade no ala mudi nkrofo bema ya kanu klache wa so ofin sa de usike nim na ofin se nyam anya wo dia anya wo de asase wo de be kwa ho beto because plan bia be fa so ya be je asase na mama mi ya be je mama ekwan bia so ya be je asase na mama ofisa what do you mean untimi nyina on keke no na tse kroma no aso obia de mrashe ni se no wa ye de ope se ni mama na o ye nyansafo a se bi wo pe brabo ewo ni so ni wo brabo nka oba ti yi onu na sase na ga kokoje onu na sase na ga kokoje wa ya de hospital obia what na kwa ye papers ma se maga ko se dinu a de mi dia sumo no una bo sumo no fi se nko se me nko ba ro nko ko se dinu e fa wudi aduma bela na wa ja ye na ya santefo ye be ba ne chi wa we are tanya o mo so ya tanya se di o no nyansa so we tanya na tse ya sisi de abo che oba o me dia na de wo ba na brabo me dia de pa na de ba na brabo bibi papa ba shire dwatire nyina na wo se ne kura wo wu mu da dem ana wo ko no oba wo wia wo sa ba ye enkwan adwene nkwan ama wo ba bebi awo fufu aka wo ho wo wia wo de anu aduane ama wo sa de ase aduane ama wo na wo ankasa no wo de fa sa akwa wo so na wo sa be ka che de se na adwuma menene ye adwuma ba na ne ye ye to tie na ne ye ye muko to tie fia na wo de ya mo de wo wiase ba fie bonku a mo no nkwadwo mo no mabodwensu akra na se de abufu esi aba ne fia da awia yi akwaya me yabu afu pa mo hwasem ma minua ba bi wa ha ma me ba na kwa ba na ye hunu nia wode ba ye enye sabia so sabia nyado eyi kakra be famu ntia eyi kakra ye de be famu ntia menka so hunu trebi a wote wentra na wo ho twetwe se ma yi wa we na so mu pedi adu ka do kwa kwata we abeto ho so feelings ha dwene yakopo na was what to so ma kakra wo fupa oba pa bambo a heavy na pomete sen ba to nyame adome ho ye pa na be me bi na ade ne ba ha na ne sa be makro ne de agyan kame sori amaku ya be na ma sori akodi ne because won pa de pa anya wo bi asa me beti asem dem wa yo ene na bom ye ba so we de boko me de Jimai Makuna du frempon me ba so I am a kuma ne kita any kunu chairman Pizarro ne suma me from UK yo ton me ba so almost say na no mutie akwala bi e fe ne Priscilla yeah na e ka omakoma pa anti Pizza fan club omo UK omo se obrika omo sa se 1,000 Ghana me famra na ye fan support to akwala no ntimi ba ya na me nanti se Nikki Pizza fan club UK yenia kasa ye sister Nikita wakuma papa no unia be mani Pizarro eni abusuani mu ya tse hona Slim Buster efire because was sapa eni no badegi a kire ye because ewo mojani so we dey me fa konya so na misumi kuna kwese frempong ado na afre no fake na woda we are for fake na phone ni my ni display ni sesia me fa sa konya so awe no radin sra no o ma ne kwatenti ahoden wo e ma me ne me ma na e ma ni so bebre na me sra ne bebre amen yes share that say
yo ya chia Nikki Pizza fan club fo nyina ka kire mo say onyame enkoso a enhira ekuo no na oma odo no Nikki Pizza fan club eye odonko a Nikki Pizza fan club eye odonko a na ya kire nyame enhira wo bapa na happy birthday so nkoma yenua bema papa bi nyame nka ho ma ye okay bye enti Nikki Pizza fan club UK na womo abre ye 1000 Ghana cedis o say ye ba ye ka kire ye piesie wo fa ase presla opoku boahema yemfa emwa no enti yegusuada appeal no yenya enwie evangelist but na say ema ye ne yen na yen toa so na yemfa yensa entu yensa yem na yen kansa dofo me pacho enra sa wo sende wo sika na se ama makacho se menni na ye hia 2.6 billion na ye di akwakoye enra ye di picture bi eto so edemao na Brem akria kasa ya ma me bi so by or say ni sister Austria say wa ono edso de kakra aba onyame onhira wo pa na yegusuwa yesre yetiefo ne yahwefo de omo ye na ye fe dodo ye fe na ko na eda ye nimu no eden obi anim seso akua ye bebo voice bi ye a doctor for na say ye hu ye nua pani ba ko Dr. Lawrence Amoa o ye doctor no hwa akra ne situation na yade no ono ye doctor no ohunu sanya hogono so enti ono akasa kra fa to ne ho so a na oye bi ede boa ye enne ye honest ni bi enso ene ye di nkomo na ye bebo na wahu the seriousness of ye ba situation ne yare no na wahunu ye nebre se wo se ye no ententem na Priscilla no ankasa ene woni yen edi nkomo ya wode na desrede eto atiefo anim se baabi a wogina 5 years enye enti yemmoa no Priscilla no ankasa voice na ansa na no ma membobo mobile money numbers no emfa mawo mesrew koso asende wa abrechire wa all over the world baby a ye hia mon kakra na so yetumi anya 260,000 Ghana cedis no yetumi edi akwa yes our brain surgery no edi ama eye brain wo bi fra wo se akra na nani ya ne ya no wenye ne ya di o ewoni trim ni ntiri na ewoni trim no aha ba ko ho no na nurse ni ye wo chechem che se epaya de obechechire ma kire wo beti ase panti mobile money numbers ma memobo me pa cho chro ni nyina da bia me ka me si chro ni nyina e fa ma me why wo de ko we so na ma fa ko we so e ma me 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 edino eye Mary akosua ade all numbers edino eye Mary akosua ade enti no ya mo aya mo bisa na edino kura gu TV ne so na ya sign bo enti Mary akosua ade wo send na Mary akosua ade a when sign friend ka say me send edino ya Mary akosua ade no a won say ye din kan na sign gu TV ne so enti wo send na no a ye beka a che odi edino eye different no eno so ye be ma wo ehunu na otumi aboa yesa ye ba no enie me pa cho se de ne condition no akodro nie enti no ye hia moa ne ntentem yetumi e de akọ eye ni brain yentie president na numu asem wene
apawa a ɔde ɛma yɛ. Papa no papa no na me no. Pastor Mombuame. Me tiri ya me ya. Me papa nkwari ma me ntimi. Say be ya ran na mu aso. Ebeji me nkwa. Na obi bra be iska no. Ebra bua me no. Na mbe slap me damase. Saya me tini ntema. Me tini be kaklaka. Na mani ne piaba. Timi slemu. Mombuame. Na mso nya me nkwa. Me damase. Na me sina na papa no na me no Pastor Mombuame me tiri ya me ya me papa nkwari ma me ntimi say be ya ran na mu aso ebeji me nkwa na obi bra be iska no ebra bua me no na mbe slap me damase saya me tini ntema me tini be kaklaka na mani ne piaba timi slemu Mombuame na mso nya me nkwa me damase na me na bye nyame onshamo nyina nti prisoner se di adru no ono ankasa hu se emu eden nti prisoner nenne na wokote ye no na me papa ne maame no momua monkosoa na momua na mame mobile money numbers no abm me pacho tie ni ye natural ni nyina emame wo de ko wei so na aye busy a me sero wadawro ma eni de kwan so ma emfesika no na mom no ato wakoma so se wo se wo ye bibi no fire mame 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 yewo adansie bebre ewo ho ene adansie na ebeba no ano eden pa ememma mpo ememma ena edi adansie bu aye se ma na ya ne ha wo mani kasem na we die ememma nkasa ena frɛ na wo mo edi adansie na ansa na ye betie adansie no efo mafia London wonyame enhyira wo papa wonso wode ababeboa yen efo mafia papa wonyame onhyira wate wonyame nhyira ya maami bi so maami wa osman ne ba ne de eba ye Ostra nti mame sewa ampafo braketu onyankopon onhyira wate me pacho monkoso na mondomo ye me se wode wo sande ne nekora na ma wode china weekend nyina fatu aso ye ko bi se ye benya sika no ye abrabo ne mu eden se ya de kire wo a wona wo sande dodo no ye 10 20 5 cities 50 cities 100 cities yenua no mo wa brochire outside it said the efo mafia bre ye 1000 yi wo mo de na ya na from kind Kiki Pizza studio de abai World Love Executive also at the 12,000 ever boy Mr and Mrs Ameyawo omusima me modi yabo omo ye me fedo no omo ya na me body ne sa no omo ye efe ntino wonso ye twan wo de echina wo ho kwasiada wo ho adwuada konyina wo ho sande na ema ya wo de twan na esan fabra ebiem yentie honest ni no ene voice a yentie dance wi ani ababo ma me nurse de no ho yentie dance ne mra Nsem emse dansidie na bi na nso metire ma dwe kakra na emse mmebi etwamu kakra na sister bi a se bi emse kompo ayemu a oni ni kunu ni enu no ebae pastor na mo ye ne kama kuma ntino me na mso case an eteria me se me nye shede niska bi anti me se me 200 cedis edibai aya me go German ena me se me 200 dibai emse me se ni fiada
na me so na me wo me driver aya me kan articulator na me ba ye no me driving license na 1 year ni aya me sanya kan de bia if you call it ni bia ye appointment online and so oya onsanka ni mamada iseni se scan e de ba ye no iseni ni efiada ejuada ebinada ena omu fre na no fa se nimra msini minimal mikro minima samkro ntimi kokoduru ho no ena omu se ni enko license office ho ntimi ko ya ekoduru ho no yema mu so ehwe enwa se fa webra ena omu ye maame nti omu ye maame no mikro mi bi no sa se na mi trust enti achi no ena sa ya mi program ya na msi ene we de gidie ni nyina fi sa nkofo no ho ni mo no adwada ni brada na me saka nkrata no nti ebeduru ba bi no bosomi no kura ndu na otwemi no mo di driving license no e de maame na msi na frɛ na msi no madamasi na ade amu ye no na mi hira mo na mi kan ho na course sister kuya ni osofo akokafo ni nyina nyame hira mo di nyame mo ho ban na ne mo ye no mo fasuro na si esuro ni pa nkawa semda na ne mo gusu amu ye no e bompa ye mamo e nyina na e wa kontum ye bompa ye mamo e pise samo ama nka hiafo nke be mobo kama ama nke hiafo kienye wa bi ntra wa ma mo gi efie wa mo gi asase na mi muamo na mo so mo kan nyina so ho ba. So mention the full video, and I mean not time and show a full video, but let me show, and I think it was a recap of what you did with your team. No? My diagnosis, me a registered nurse. I've been a nurse for 14 years, and I think some was aneurysm, if I'm not mistaken. So aneurysm is, I mean, I'm not trying to scare anyone, but very serious. Like, that girl's life is at risk because aneurysm, and I don't know what kind. It looks like it may be a brain aneurysm because them say when it's an aneurysm, it's a rupture, which means because it's a balloon into it's a rupture, not a pie, and the survival rate is very low. I think it's about 40%. 60% survival rate. 40% of people are almost aneurysm, every rupture, they die. So it's serious, and this little innocent girl doesn't deserve this. I'm just hoping the bonfire so Yakopon Beya the Markan be Akoma na contribution be a bibitini now modia boy just to save this little innocent girl's life. Say if you guys have also thought about GoFundMe because this situation is so critical. We hear immediate intervention. So what I heard was right. I say aneurysm in Kwano then we need an immediate intervention. I don't know how long it will take you to raise that kind of money. It's a lot of money. Until I was thinking, so say be a margin who said maybe tonight GoFundMe so kakra mana. So probably there are a lot of good people out there. I just wanted to bring that to your attention because, like I said, I'm a pediatric nurse, but I've had a lot of patients that are more aneurysm, and it wasn't even aneurysm, brain aneurysm, it was different kinds, and like I said, the survival rate is very low. A dangerous idea, for this little girl to go through that, and it's rather unfortunate. Ghana only be to help innocent children like this, vulnerable children like this. It's so heartbreaking. I've been here in my back room. I said I was almost 17. My back room has say me back Ghana that even though I have my parents in our I say they saw me Ghana, but I don't even have any interest. Like, and I'm sorry to say that so me back Ghana because of things like this. Say Ghana name say sika and I mean, it's good for people who muska.
when I saw Mutuna Honum. Me about special need, me about autistic or autism. Chrome has say no benefit bear from the government, even though we have a child with special need, because according to the government, almost say my husband we make enough money, it's qualify for BBA, so we take care of everything from me health insurance, everything. You take care, which is okay because I don't know you beat me the. But when my son turns 18 now, the government will take over because I'm going to say intellectual disability, government. Enti what yes sister nurse ni back on no ye ni donation na all say sa yade no dia ene na obesra koto oye nurse ni wonim sade yade ni sitie ya anya ne ntemu a ha wose enkura omunya bie wuyi ohamu nchemu ohano a ebu besa aduanan ene tumi survive tisi ya anya ne ntemu dia ene na ede asembeba Papa na meno. Pastor Mombuame. Mitiri me ya. Me papa ngwari mami ntimi. Say be around na mwaso. Ebe jime nkwa. Na obi bra be iska no. Ebra bua me no. Na mbesla me damasi. Saya mitinin tema, mitin kaklaka. Na nene piaba, timeslemo, mumbuame. Na msuname nkwa, midamasi. Na misnamuna. Bye. Enti yagusua yesre bomodia na onsofa okakrawa uwo fabra me say wode o send na ma wode to aso a nefa ebra na bibia ebetumi ayekama ede amount 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and now 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and now Pokra says 0533 48 77 26 0533 48 77 26 you try your one basisia na wedie sanka yade yi de wuko okura de msusu se ebe yeduabo wuri nsem antem ha de sana na nkrofo susu obi na kire me health alert clinic ema me koye na jai ene stroke na chemi amama kadem me na sin so na tata ni nyina ko amama sa tie nai kumasi woni wo da ya bi wa na kasa man why imotrinko dada nkanje wo dada wonye wonye also a president fear what the chair na wo president ko school eh Hansi good Hansi good ewo ko shi oh Hansi good on now what did I say class ben how Akoma FM 87.9 class ben how what did I say Kai meet you KG2 which is KG2 and pastor president is KG2 but KG1 president and KG what promote you KG2 na according to madam ni say wo mu che na de na nti ama wontimi president promote madam dia wo kan yan fa ye KG2 upo ya ba ya nim okay president dia no ba na papa president Shemani, Ediana Bana, 87.9 Kumasi. Papa, my papa. Kasemi. Ukuska Diana Papa na ya dema ya ope. Udi fufu. Pisa kasa. Udi fufu. Udi mo. Wodi mo. Doctor. Mami. Nemo hewe mi yo so papa na pomti say Yankopon de adom ye na won so e nyame adom me ho ye ye de Yankopon ase ewe yi family mu akọ yo we de me che atiefu ya hwefo nyina Yankopon ka obi a ho na won hira no amen
mi say ye wo kan so Yakobon be ya dum obi atumi aboa amen nti yeso ye be hedi bitumi aye na mi shira doctor me ale mi you that's the last me ka say boya me ba ha me be ka boya me say dan ye ma ko nya senketwa obi ya the program say ba me say I just gone easy hey ma ani je se ma ba fi ha okay akwantu he ba mesa no yasa no mreti bio asa ye kwani ko abasobode na ba ya ese so di akwantu he ba mesa as focus Ghana Media Award ye me contest because omumu ko ayi also dura this time Ghana ha ko pharmacy companies even hospitals or more recommend my patients here what say ajigon ndi yemra na yemeji sa abasobode no so ndi no so ye de tu atiefo anim say omomo ayen enche ye de ko du bi o jwa say omobo ayen ma ko ji koko award a enne Ghana ha ba bi ye befo bia no ye ni kokofo tire ye do na ye ohene ewo mu ba bi befo bia o pe koko bi anu o hye anu onam a ya kwantu ko mixture sounds na heba so je no aduro all sade no ndi ye say atiefo so omomo ayen ye number no Akwantu Herbal Center your number no Akwantu Herbal Center your number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no do here and no be din komo kakra afere pomodin ho yare fe infections yare we bia me kan wa sese ne doko Ghana fo da be chimbia no kwa na ekononim na otwe mani aje bebre ye patient ba ko a na wadi 37 years ya na awo nwasem ayaye ne din age 47 yeah 47 years na awo nwasem ayaye ne din a oko hospital kese ga bi adu yo e ho hwea enye na ni kunu ade ne ba ya sabi o Akwantu Herbal Clinic ho obedo ma mi 18 so mama hedi yesu ani ji sera ya chichen so na ba ya fa no ha ndika wanu tu e Yakobon pa obe hye ho nyunyam na ma na me kashi Yakobon nyunyam se enura no pa na ma me no fa me se Yakobon ya dom wawo afa no afa ne ba wawo ba ya fefefe na ni kunu ni agea ma chese Yakobon adum ska ofie na so na awo no bi ma uye Land Cruiser ne pajala ni beji nwo ho a utu se na ahomte be Yakobon afa Akwantu Herbal Clinic so ma mi me onye yefun awo ba and then you okay na say Dr. Nyaku ho dey akolai mini ku ni ba bia dia akola no ko one is ni beto okay o meji do meji amana bo so and na sia so me say ko bia ka ho na bia kama awinti masro ya we de Akwantu vo du ya so ya e wodi nko ade nyawo hyemu se oba ebeye Akwantu Herbal Mixture o se duro no de me ka che Ghana fo nyina se ya o sanko ade a man kasa umpa biduro dabi because there be am kasa kwasi bo yidi no fe amano ne ba ye no all said do de kan ho ya futu advice oh man ni we man yanka man ni kwadu man ya brobe man ni mako sa nyo na keka kan ho na duro an kasa pa de yisa oba Akwantu for ya share ya na se yenu ya property of Ghana man wa bibia be ko bia no mese wa kwa so pe Akwantu Herbal Mixture yenu abu baby me fa bia okota kwa de a mese wa se ko mensa ana kai is the answer be nyabi aka ko kai shi driving na hello so ba kenso okay ba wuta so agent na bo ache he ba we be fa bia no ubenya bi yema me abesam ewo ho okwa we nya bi ato ja he ba ewo go so me tire Ghana ha ye fa na okwa wunye edu bi to kentampo kwa bia na ba pharmacy okwa benya bi ato ewo ho ana bia na ba he ba bi be fa bia mesrew se ya ka kire wo se man ni makoma nyanka ko pa Akwantu Herbal Mixture yendi esi entwe bibia obi a woni aduro no waka se man ni we yendi sancheche na ebi ya so ho oba ana woto aduro na ni hie se didi anopa no me padwone mu odu di mi ya na obu Akwantu Herbal Mixture no cap na ehyesu mienu anopa mienu ye mienu nyimre ye ne sa beto betie mi na betie mi ye dia senga betuma 2 hours na sene ye na boso maako miensa obu no one bottle ko doctor mi okay ene de ye oso aboa no but senka betie mi ya na boso miensa se betumi atu ase na nka osa no ye ka osa asema na se wo nka okora bio enne ye se ko fa Akwantu ko Mixture e de badwa so a
baby ya me ka say yekwaji award e wo Ghana ha abibido nka mu ku efe gatfam ye tena ase we say akwantuo fo opadura eye kokwadura anu ahina anu annama akwantuo ko mister edin number say yekwaji award no yɛmfa nto so na yɛhwɛ video na da bi yɛka sɛ na yɛkɔgye award fa kokwaduro ho a kokwaduro bi ɛwɔ Ghana na so pɛ kokwaduro ano ɔhyɛ ano ɔnam a ɛyɛ akwantuo ko mister na ne gye sɛ mi sɛ kokwaduro onom a kokwo nso ana sisi wo ho onom kwani na abɛhyɛ afi nipadua no mu kokwo na fifi woto wankasa koto ɛkyi akokɔbo no epia na sɛ woto ngoma no epia bɔnten wɔn sɛ wopo sɛ wani wokwan wo mu nneɛma ɛnkɔ yie kɔpɛ akwantuo ko mister na wono akwantuo ko mister ya wankasa bedi ho adanse obi wɔ sɛ oh doctor mani ɛtɛ ɛwɔ so yɛse menyɛ duro na memfa wo so akɔpem sɛ tɛne bɛyɛ kɛsena maba yɛ sɛ me no yama me mɛsɛ ne yɛ solution akwantuo fɛ yɛka kyerɛ sɛ kɔpɛ akwantuo ko mister wono maduro no kɔ no cataract na ɛwɔ nse ɛtɛ no ɛbɛyɛ from Akoma no ɛbɛyɛ fro ɛde ama na wo so wayɛ free obi wɔ sɛ oh yɛmfa duro mu yɛ ni so ma me pa obi kasa akyerɛ wa mantie sa nkyerɛkyerɛ no oba akwanto fo ya hye ho a ye wadu wa yemode egu wani so se yefata se wonum nko wo anu bi etwa se odi bi so wo wadu bi egu wani so na atumi abo kama mama sa fa me number no ento dwa bi because number no ehu nya pa ye me ka se obi tika mu obi se doctor e kwa number yesen a number no 024 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no fair obi bia obi fair bia doctor bia obi fair bia kan ha o che no yɛbɛtumi abɔ apa yɛ nnewu tie mi agonorrhea syphilis candidiasis chlamydia prostate enlargement prostate cancer ne nyinaa bɔ yɛso yɛ ho adwuma nanso yɛduro baako a ɛwɔ abɔnten yɛbɛtumi abɛkɔmɛndi ama yɛ akwantuo care mixture wotɔ yɛ aduro yɛ amɛsrɛ wa sɛ infection yareɛ bi a no meka sɛ nsuo gu wankasa wa no nyinaa ɛnkɔ mɛsrɛ wa ɛyɛ treatment baabi a wo bi afɛ wantumi amma kɔ yɛ do wɛsɛnde na wɔ sa tumi aka wo amanɔne a the same thing bɛyɛ de ama wɔ mesro akwantuo care mister oyeno ya wena town so acha man to do no ma be papa frɛ numbers no ai wu ti nyina ni na yentumi emu akwaso no nkoso mi kese awo wasema ye dia ma sabi se bodu se wo asetu se wa wodi anu edin ema ntumi enwo ba oba ye betumi aboa awo bibia ye kama edi ama mi kese ensabe gube ma ho ana oba ho biko agu to okon ho onsa ho akwa ba bibia mesro bepe akwantuo care mixture ana afeyen na yentumi mu akwaso no nkoso yesi prostate na yekese be bia me kase prostate ntumi yekese abra woni infections obi bia wo prostate bia hye no so se wo infect obi wo ka chen dog no be prostate me say do de ma no just wo no ye be no mo da bi o me ni ha bia bisa wo se me kase sisi enye ne ya nikwa ne nsɛtimi tititi ni na ye hawo no bia enti wo ba ye be chewo hyehyɛ a ɛda ho a wo betumi anu ma betumi abo kama kompo de ne gusua tu fo sɛ ye di bia ba ebi wo ya so e ba bia wo bia wontumi ma ye ma obi amu anom kama obi ka ye sɛ no me ba ma no ma na ya du no kompo de ne de wonnum wo de be sa so keke wo de be ye so keke na ni na fo de ama wo sana asma wo ya we fe na asma wo ihe da bia wo nsu de ko ba bia ba mesewa be pe ya duro no bi asma powder no akwantu asma powder no ebetumi abo ye ne yesizu people say pressure enye yawe diabetes enye yawe wo de wo nyi ya mese ba ya so na be so re se de me kan obedi ho dance da bia me kase na na asem ya asem ya da bia o kan say akwantu wo magin se bebre adi because mo yin say pressure enye yawe diabetes enye yawe Akoma enye yawe ni na me data amanfo mo ba omo so mutumi di ho dance ye awoma na mani anwu ase enti ba bibia wa wutie ni bia no na me papa wo yawe mamodi kura na afrɛ na bisa doctor yawe se na hamie obetumi aboa me na obetumi mamado no ti atumi akɔ yi obetumi aboa kwanso no nkoso wo kidney yawe liver yawe entrance ama wo fu no enye kapu abɛn da so asa no wana ye pagya desede wa to yaso yo enye emoa be ye ka kire wi ya aduane ye di ya be ye godi ama
oba kura ze oji achinya romo wa nkasa wakoye ewo fie waje atuze je ye kan e no kure ye du no enisa face bia ntubeto ye dura mo hu bia FDF wa hwemu aje atumuze bibia e kama ye bre no ye bre enti mesre jimi number de ye twatro no na wo hawo ana amane bi afa ye no ntumi emu akwaso nkoso ye number no 024 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your number say you should know fair wonsabe kan na hawa wo so bia no yatumi abo ya so no ye wa safu labor run about wo ni eche tonsu kwan no kan fie 12 wonsabe nkum ye wa na bi se obi a wo labor so ko akwantu he ba kan se SDF ni podu nchan enka ye okwahyeman ye ni Private Church wo kwahyeman wo ni che so to mu kwan no Private Church kase ye wo no ye ni die mu hwe wo ho techima ye wa hamade wo de ye ni chama UNESCO ene boso pe bi ekum ye wo na mo station yani ben bo sa wo national station ye wase oba won sa be kare yenu so die Ghana ha da bia be ko bia no ya to apeti na so fa number na fa obi a obi e be daweto na wotuma nya do bia to die wotuma ye du dwuma na tumi aboa wo nyankopon hira o da se na ye be san ahia bio na me ensha papa Dr. Yentwa ye ho emra FM Akoma mu Nsem Jimedie no a eno wasugu so awutie no ye ne akwantu Herbal Center for kwatwetwe enkomo doctor ye da se papa na memfa Presla Opoku Buahima donation line no entudwa ebiemo na fe yentwa ye homreti awa wobetumi e dia fa line we so 0245 0245 29 43 07 0245 29 43 07 edino eye Ishmael Haywood and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 no eye Mary akosua ade me pacho de bia ye kan yes monshore numbers ni nyina wo de fa we so na ye busy na wo de afa we so because ye mpese ye beluzi sidi kura peso akura penny kura ye mpese beluzi ye keka boma ene ye bibi 0533 48 77 26 okay ye try ye ho abatiawa middle now then I wote ho a why stay for sa no ono kwano no jama wa bre akos sani ya mensa ne me na mu twetwe e mo ye titiriti e ru de won fe na Priscilla was here the best fan ya o ga jani ko to bi music ya Akoma FM e ya se fa na wo fe opposite food e dai ani do wi ya hu ya hu ebia biko Priscilla na do be pa no pe but fufu pa mi ni fufu o ma mi so kwa no ni fufu but oni de odi fufu ni de pa ni fufu o ni ni won em Priscilla ma me 5 and so me fufu pa ai ma je fufu ni ya shi ya ni ya ka no so okay na Priscilla What school are done for your friend say? Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not telling you the agro primary school. Therefore, Emmanuel how na adawo kan say me. Now so only need to come na chena sisi a de be chene nu e be kakra kra obu bisa na nu refi. Na refi on kai. De ne hana du. Agria woni ni waka se ntina wontumi enko na ne no wo ka kire na ne seconds na ne refi senya onwa Akoma FM 87.9 Priscilla
So bibia be fine. So we say bibia be fine. No please we cry na dan me bisa so wo da o ya wo bombai. Ubeti ya bibia kire me. Hey, ayeka. Kede wa mo tin ko the praise la wo boa. Ose bompai. Bompai kire me. Empire be na wo da ya wo bo. Ubeti ya bo kire me. Esi fe mama. Ubeti ya bompai na kire me. Refi on refi mpa na ya obo no na obetimi atoni ma kire me obetimi Akoma 7.9 okay your dancing shoes ready in besa busy tonyo na kire me Onya me tonfo oseye suda abata kasina obaya oba abatampa ohe fambu na Nima tampa ohe fambu na oh na mi tumfo Akoma FM 87 oh no batambe ohe fambu so egusu a utie no ene ewiye efiada moso ai ene de mini aba ma ba yongodo biakoye makos ndia ye die dia ye na be di sabesku ana china kasa mi jenim sabesku na metonyum so fam ti dia ye ne die starting ne ya sentem Marcus meda say ewiye ma woni wetiefuo nyina ahambiem enchie every health alert clinic akache ene ede mamo said the Marcus said dikan aka no health alert ene yatena si amano bono die dodo na ene dikan abamo nchen dada ene nti ewiye ebraso say yeni nkomotiawa emfanfo yapamudin ehumepa chaw anopeya na say ewiye bisa wo ho te sen anasa wo de no akoye meyare ne nso menti apo asa wankasa wo ho fa kakra asa wo ho fa wo kakra sister course bra kwa mepa cha pom ni mu ye de enkrofo ekwa wo mo bo adwuma sewsew no wutimi eye bi nipadua no ema ho akonya se enema hodo a yeye ewo nipadua no mu no wo soso de no etimi ma wo sa akonya na na nyame ya adoma wo china eye memnenda anya hwe kra no nkrofo beto din ebi bekwa akogye awade ebi nso bekwa yie pacho ekuo na awodon no ochina omo kɔ no wubetumi akobi anase yade agi nipadua no akenten so enti ahode wose wutiminya na afi wonantimu ewo abrabom no wunya ne sadia ene na ehwie mafidie no enna ha esanse wuntipa ena mebaye se ye yade nko ade a na yade a yebodin se yade dia ene ne yedi ninina eko health alert clinic eho ena ye okwa akodi yasem amaya na se okwa akokan yasem ede amayen ewo honom ede ena ehwie ebeja wo so se eye yade mepa cho wodie no eye ulcer wo yamutimi ye wo ya na wo bufa so minim yade a se wi yefunu yade efiri honom a ewo ho yade bi e yade na so se wo yemu ye wo ya na wutimi se wo te wo ba bi nkanyiye wonse wontimi sori nyina ena wonso wontimi muntwere en wonse wo dafa akosa na wo bufa so enti ne yaka se wo yefunu eye wo ya na wanwe wo se a wo bi tinchen ya wo hunu se bibi ehawo enti wodie no eye ulcer anase diabetes yade yi esi kire no adosho ewo nipadua mu enti ekuro bi aba wo nipadua no ho kakra bi asesi a na ye kakraka woje wo ho a enya mepa cho ye di nini na eko health alert clinic mepa cho wodie no eye koko efifiri nipadua mu ama sabi woko enkrofo ejanan so a eniema nka atene nipadua no mu ayefi na nka wose eba bontin se ejanan no esanse koko ya de edidi nipadua no mu de ne de epapai teta edi meja ensoso ene na mepa cho ne de yentina ho ema yade engu ye nimu ase wabra health alert clinic ewo honom wode enhahan ene afenubina ne nuta eye adwuma ewo honom
nom me pa cho so ugidie no eso samedie ni bi na wagye atomo pa sa yade na edi wunyade a ene na wie entina ho enimi enhia wo health alert clinic ye de koma Dr. Kiki na wonfa ahan ni bi enkan na afa ye ho entoyen prostate yade ni bi na agi nipadua no aboso be ma wode no aye cancer anaso se emu abai enti esi prostate enlargement pa cho ye de ko health alert clinic ama doctor aye ho adwuma ade ba ko de bia menya akonya betena fidie so ameka ne se wo ba de ma ye down so efri ye nua no mo mema ne ho ene se wo ba de nyansan mu no bosumi bia sabi moja bi ebe free nipadua no mu apiafie me nua ma no dodo no mo ho a wo se abena se de pad no yentimi nto eye no kwasem na no mekoto me de 200,000 ni ageme na so be ye ne den akoya de a eka nipadua no ho enti wo ba sa wo de no emaya ma wutiri mu nya wude bebre se de pad ne bo ayedi enti ya makura wa fa ho adi me pa chaw say ye menstrual problem nko a na hawa ko health alert clinic ho ebi a wo de no eye menstrual cramps so obosome no esuse ya mantamu honi na wo bia bete won kasa na de abena na ebu ni se me pa chaw news Johnson munsan ya de bia wakwa akofa e de atena wo nipadua no so no se de eho anu ye aba esanse doctor ye ho adwuma pa afei be ma wuntimi enyina so ye wudi boy ni na afei waje mu se yo ene ma no pe be ma wotimi kokwan so a wo che so a wo de enam eba fie me pa chaw be ma enye be ma ne se woni wo ba no ahia keke ne mom be ma wo kotire ebesie no woni ye fra wo se be ma wutimi ni wo ba ahia ma wutimi tutuo ema etuo na wotum no etimi ekunam wo ho asem na meken enti be ma ne na se wie wutie me pa chaw wo ade nimpo entimi ensori enyina so na kampese ewura konesi bi ama oba ne ho esisi ne ho so anhwa na abaya no wafa na chi nso so yede ne baba ma kosi ho aba be kansa na de ma no wo mo ne na mema na chi dodo na aya na mema ni bi wo ho no mo a eduru mpam a wo mo nkoyie pa chaw be ma yo mema sam enne ehwo wo krache powers e wo empem enti se sisie no mu ago sisie no mu enya adwuma e wo se be ma wo ye edebo nipadua no enkoyie a ye de ko health alert clinic akwa afei wo ba be ma wo ni oba bi ana be ma bi ehia mu e wo enemu ekowie akire yade aba beja nipadua no so say syphilis gonorrhea ana chlamydia mpacho ye di ni na ekoho yade enemu nsan yade bi aba beji nipadua no aboso na ene ahemfie ho enya homeka ensufita enka wo bi mu egugu se ne mebetena ha wode wonsa ehye ho no na wunwie ya pacho ye di ni na Akoma Dr. Kiki ewo health alert clinic na fe wodi asem amaye ena de yemfre wo bi ba ensuma no empanimfo nso na kan se awo se bi ene wo yem me pa chaw se wodi no enye bibia ebro so pa we de ye ka se we pa de eji se nyame na ene bemu na eye de ye betimi esi ano kwan na se ya wo ho nsem ene ejeje wodi a me pa chaw entina ho ema afoforo binum emfa awo entwa wo poa ema wo kura no mu entina ho no mo mfa mo mantoto wo mo na so enyiwehi wa bra wonso wo betimi akọ Dr. Kiki honom na afei wakọ akọpẹ apoti anase wakọ akọje wayarehwe ewo ho enti yemfa ho mfidudu a waware a awo no emaye ene yemfa ho mfidudu a yade bi atena wo so a entumi enkoye die hia ne se ugidie wode beba beka ye die no na afei woni abeto kese wode wo ba wo se doctor me de ne de yade a wakani ni na no asen kakra bi hu sunsun sanso no ewo nipadua mu nanso machina saa kasa ni bi ni ye peti doctor machina ene aduyefo ne de mananti we so ne nso ankosi aga na emo mi sunsun atimi mu no kasa kire me se me ne health alert clinic for emedi kasubom pacho se wunya sa gidie no eba ye ho no mode a ne ye nso so ye nya gidie ne enupa ye wo ewe yaso ye no yetimi edibi akeka woni padua na bibia aye fine madina kaswa ashaman pokua setakra de nini na no ubehu yen ewo ho medikan akase kumase de ye nya mebo ye sisie ni bi ewo ha na nso so wo fra se doctor yemra no entempa no ebekọ wano ne yetimi aba bebo sisie no bi ewo ha ene de echichiri eni echi sikani ho kra ye bobosia e de twemanso enti se nipadua ni mu eniema nkoyie echimimi nkrofo kwa akobod ademu agudie mu ahodo eyasenchia ahodo nini na nipadua no ema wo ho kwan a adaroma fe doctor no number no na ene ne nkasa se wonso so pese wunya
nya apote woni padua no egina brane na afa wusi pi esita enti se wo wapomudi hu nsemu ehia ho se dia me die ehia me enti me no munuro na brano no me kwa ya de sabe yakohwe padua mu se niema ni na eda na akwan mu ne dia adaroma kamenhoan ne yenko health alert clinic ho eho ene ye kwa akwaje ahoden numbers a doctor edidi juma ewo na soye na edidi swe 0242 0242 51 88 93 0242 51 88 65 Marcos Mamisi Subium 0242 51 88 93 0242 51 88 65 Enti Marcos ye numbers no emie ye kira kwan no medikan yakasa kaswa medina ashamai pokuase ena feita kra de kumase de yenya maha na emomofra mofre no eno no be me ye ho ayeye wa na afa ye de asoye ni bi abaha ewie ye de yenkomo twetwe no ebesia ye gidi se numbers a ye de atodwa no wonso wo be frɛ akɔpɛ apotie ewo health alert clinic nyame adomo a dasene ye besanso ahyiemu edi nkomo makosi das nyame ensha papa mabra ena wote ne kan health alert for akache eno de yen ekoye ne asan aba studios ebiemo mame fa mobile money numbers no entudwa esanse ehia me papa ye tete abetie no na ne cha no ye ni abre ye koyanim mobile money numbers ne me pa chorchoro mame why na hu hia me pa 0533 48 77 26 0533 48 77 26 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0245 301462 0245 301462 0533 4877 26 Oba Pama Mommy Yankwe ene ye be hyasia na ye de ayisie ahye ensem no ase na oba pani Juliana ye boa na busua na eto ya besini wote ase no na domdodo na eta afra na mami Juliana ye mu ayi paso mpanifo eye dua na busua pani kwame ye boa edua na hema na pokua na tabiri boaten eye dumankwa hene wanchi ene wo enuano ma ne memma eye pani GM ade London ene wo oba pani abena mobi Emma Reverend Anthony Echampon wono ene kofa bai ya wada asafo friend World Harvest Church ano enkran pomponi mantemum owura kwadwo boaten USA Paulina Osei anane nkran Monica Anakwa nkran Michael kwadwo nsia USA Joyce Nsia Secheduma se eno wo Felix Waku edusei eso USA abusia nyina de ya ene areho se omanfo se oba pani Juliana Yeboa mami Julida ya wansode wonyamfisha na kunsia ewati asefo asase so ebusua de hyehyɛ egu akwam se eda memene da June bosume ne da toso eduonu nan wonom de ma me beto mpam ewo adua na ebusua fie ya no ewo Secheduma se ahomache no nan de akopem be se no so bebo apa hosima aduanan enum anopa no a eyisum bekoso ewo Presby school no mu a park no so ena panifo de hyehyɛ so anopa no no nwotwe apa hosima aduasa ekopem se nondu ebebo afei eda memene da kro na ebusua apema me korabe ewo Bethel Methodist emusieye na memene da kro na wono masatena se ewo Presby School Park ye wo Secheduma se ewiadu mienu edokopem anwumre no nsia eda kwasia da June bosume da toso eduonu enum ebusua betena se na fei wono ma no mame na yiye no achi sikasa eno so no anopa no nkono wo mbedi nkan ede na asesom ahyehye so ansana du mienu brem no wono ma atena se no nti eyeye nkoja mpanifo so obi achiri paye ya na nyono ane pamwanu nti anya busua mo na fei mame wono etimi enkra na chiri krakra ya kwa gama shoni ako Mobile Outfitters Ghana wono makache ni ako phones ehwa kade papa ebetimi aboa ya phones no ho eban na wono se yanka wo se Fusion Fiber clear coat no ebi wo ho ya de boy phone screen no any protectors no eho ban say ya phone na say laptops tablet any cameras ahodo ni nyina bomodin fakọ na wono hwensiesie ne kama wo mo de bi form akire sa no a eje wo se hwe wa no asan ama wade so eba se phone cases dia fa ni nyina obenya biato e wono enche Kumase ya hwehwe wono machi akwan e Kumase City Mall 0541 144259 0541 144259 ahomka heat patch aye plaster shomere
bebondia ne pebie na fatu ya nyina ase efefri ni peduam ebeboa pa ma ni peduam ya watumi atu ase akrakra oba boso mehwe na kwa fichi na wote ya wa ya bomodin epe plaster na kira kwan 0599991149 0599991149 tap send ya de send sika ediframa no ne eba wo manga ne mom eno ti aboga fa mo UK Europe USA Canada wo pesika anasa wo pe baabi ade sika befa na bretia bia wodofo wo Ghana no ne nsaka ene de tap send obi ase papa no no a ena wonum send sika edefa so hye ne so se promo code no wode Akoma FM ebe hye ho 3p garlic mixture enso ya garlic edro nwanso bibini na ye eye garlic kroje no wonum achi ede aguto mu a ensuo mfra wonum amfa nkaja ni nti ahoden no ejina papa ho adansidie no edoso Piwak Naturals ene de abadwama so bia to nro bia no ya bomodin epe bi na fatu ya de asen 0201000021 0201000021 Ruby biscuits biscuit ya den nkwada ne panifo nyina ene je ho ye de sifie anopa kokko ye de bia boso anopati ne de bia ka ho emu odu papa ye bodwa na dofo basie so itimi de serve om de papa emu ahone nro so edoso 0531003892 0531003892 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown de papa womo de wheat emoni soya beans na afra kama protein ene ahode no bebre na ewo ma eboa ma immune system so ejana na so obi a cholesterol woni padua mpa ya bomodin na edibi enam se wei se uta didi Tom Brown eye aduane no esanso aboa ati cholesterol so afri ni padua 0546921728 0546921728 Grow Fine Herbal Tonic mojadrom super while yade a che na fei na wotie si wona so a ya bomodin ama wosa enke nam se beboa pa ma ni padua no enyi ni fine na ye kama nipadua be kama no abo ho band of infections ho a eye Grow Fine mojadro ne a doctor for nsha doctor na ade hia kope bi atom 0244596532 0244596532 Zahara mixture ne G capsules ye kabom na ema ne mema infections acha wo so enemu sa ya de go no syphilis ene Canada wo de to ase sanso so na Zahara man capsules be ma biada obememini bi pa na mema yo no atimi agya na so wo malaria sabre ewia bo papa na so awate aguso a wadru eye hindi herbal mixture Currency Ventures and Abamonte so ba bia eto no bia no eye Zahara enupa 0248569335 0248569335 Mausanka sashi edro no eno no aye Dyewood 360 capsules Dyewood ointment and afi Dyewood herbal mixture na 360 capsules no ointment no unya bia eboa masisi yede and afi sasabro waposo ya ni nyina etuase ede amam afi Dyewood herbal mixture no so ebeboa ama malaria ede de wontumi ni de so watumi agina wona so 0201681717 0201681717 ekua fonku ne samna Richmond Herbal Center sanu adwuma eno no wei eyenku ni samna yedi siesie wedie no eni eyawo ewo ni padua mo no wodi nku no beto ase na afa wedie nani eni mabasa nsawa eni pimples ni nyina no wodi eto ase kama 0249186845 0249186845 na ye bi so aguna sa man eno ti spiritual problem no de emfa ye ni hu niema edi abrabo ni nyina no ye de beko na nche no aso ano kama edi amaye abrabo no wonko wani no abo achi me se wo de kwa no asabesi wanem ade achi a wo pagya no ate ahwe wo pagya no ate ahwe na ye bi se frɛ no 0243134535 0243134535 Akoma FM fufuo party ye beba so na ansa na no ye nkɔ ye nimu ani ensamra nam se ne NS Herbal Industry so ewo po hopa ya chese ne NS ointment no wo mo de ba ye na wo ye bema na wo shevi wie na chese razor bumps ne ya de no amo ani ma ye basa ema no pimples nti wo bia hyada po danim se ye a redie ni tum nanim ko mesrawo NS ointment bo mo de na wo sa enka bi ema ne mema edro beboa pa mo atimi agina mo na so Awake Natural Capsules wo bia etimi mimini bi empa sokuro be ye de na feyi enamu sa yade so yetumi etuase 0245079915 0245079915
metro chips enso aba de papa flavors ni guma hodo and sweet corn buro de chicken akoko de na fe peanut butter any cheese ya bomode na wonsanka bi na ni nyina no 2 Ghana cedis de papa wo wi a wotwa no spede de no asan so afemu ahoden bomode warehouse no wokuma se kase mayanka na fa fe kase Angola Junction 0244433388 0244433388 wobi biara wo pasa se ananso se wa ma no ne na wo pese wunya obi na ade sika besi ne so no pagya dan edisi wo edima wo pedan aton so aye Elder Dominic Kwabena Jei wo ya building consultant wo ma wasase ede yie na ma so sembia eni so 0557030197 0557030197 ahum ka hit patch plaster wanwa so wo ye ba me so ko fichire a na wo bomodin na de atare wa ya se wonti ya bia wo obi a wadwuma edi a wotena se che edida bia na asisi ya oya adwuma bia wo ye bia de ahuruto ebre wo no ahomka hit patch plaster why ne fatare ba bia wote ya no 0599991149 0599991149 Bell Park just perfect one ewo toilet rolls afi so kura no kitchen towels table napkins and afi packet tissues ni nyinada eye kama ebo so eda from 0551144400 0551144400 Niwad Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Enie ovarian cyst fibroid premature ejaculation yade bebre say ya cancer yade ananso say won so ne mrebo na how bia ba ho a ni nyina Dr. Penin wa sua de abene pa ya wotu yade a ehu de ni nyina da wo wadra wodi etu ase enunti enkran enefie Dr. Penin nankasa e won kran circle photorama wonom e Bengal filling station woni NS chemist edi enhwe kumase atonso monako junction woni adansi rural bank di enhwe won kran na wo ko doctor enchenya frɛ no 0244087687 0244087687 wo frɛ pɛ doctor beje so na afɛ wo yade no wo de akɔ no watu ase e de ama wo ba wo ta mo aso awokɔ awo so wo de Eve labor pad ene bɛkɔ eguma hodo mienu Eve plus ena Eve normal awo na chi no eno ane quick credit investment won makache ena abeje besia dwetra wo de hye adwuma se de wo de tra wadwuma mo wo pesika tua rent anase bibi bia wo pesika e de asoto to bia no bomodin aso be free quick credit investment na wonom aboa aso no e de ama 0302200390 0302200390 papa ma aya kuma 87.9 FM ifiada de ja ejawum obapa mamu aheri ni amini adome ho de setro konko papa patro no why too much why papa eja Josie fashion adaworo na sa mi amiti mama kade kama ahye ya mi so nhira mo so adwuma mobo adwuma pa de boa nipa ni nyina nyame adwuma na bi na mo ye nti mo nyine mo ho ya de mpai boso tamo achi se nyame mamu mu ahoden a eni mu yokodro huma ni nyansa ne nimdi amode beye because o ha o nti akire di amanfo bomu di pa nyame shiramu na nyame shira Dr. Grace Wodu na enano ye di dwumadi bi hye so orepa na ye beba ha nso se ye kono station by station ye beba ha enti ebre ni dru ebe na so obi owo sisi yare bia na no nsankyerene esi ho na no odin eye dubremu ensuo na doctor wayi a wachini kama sisie no se omu akuntunu saya ebe tena ma watimi anante na no na no ye enti adanse e course no bibisa se na we ye dubra na yes nyame no mo abetwa eho ahia ne nsankyerene ne anwade nko na ye nanso so yenim eno na Dr. Grace Bodu opese wie ebremu ye hwane ye de ho to so doctor na nkasa na obekasa wa send audio di aba obekasa na me pese me de direction no ene ye phone number to dwaria na afi doctor na nkasa Dr. Grace Bodu abem kumase hanom ya so ene wo Shim School Junction barekese kwa so ena enkra pumpini mantam nso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edi hwani mu me dofo pa a wotie mi anaso se wo hwe me bomode na frɛ na woni antwetwe nkomode akire usu bi aka
0543 32 00 30 0543 32 00 30 0244 126 123 0244 126 123 0242 72 52 74 0242 72 52 74 Yente Dr. Grace Body we are afi You etie for the mass Dr. Mrs. Grace Bob na motime ken. Se ni wo na do sunti na pese ehia de se. E de benti e na Adam nya 930 years ansa na owu. E de benti e na Seth nya 912 years ansa na owu. E de benti e na Metusala nya 965 years ansa na owu. E de benti na Lamech nya 777 ansa na owu. Na menu mienu no nya 30 years ana yewu. Ye na 40 years ayewu we na 70 kura de no kwa na je se wanya nkwa pa de na ekoso da bi e wosi etimi sua de ni hu se ne be koso e wosi san akwan enu nti na Dr. Grace Board da bia no do suko ko nwuram ko sua ne ma edeba e ma abrofo be fa me etu kwan na nipa kramp no de ba de e na woye mu a e ma ekomtimi de ye e de ba de na ma nipa kratimu se sukom de me e de ba de na ma nipa kratimu se wosameda na deba de kura na aeroplane enam wiemu a e ma onu no se menam kwa wesu na me de kwa Nigeria menam kwa wesu me de kwa London se we hia de sanye ma we nyina wo hunu na so Grace Gift snase ni hia de hunu se obroni transi din se dabi aboa akokọ obo time to time wo se akokọ ebo 1 o'clock pe Bes no abom koko ebo 2 no abo ebo 3 no abo na tese ono abo no e natural navigator e wo mu sa natural navigator na e wo sa abo ni mu no eno bi na e wo emo a omutu ensumu etu bon sa abo bi wo America nso na wo tu efi America no wapa Ghana e so mo se plane na tu free America de aba bedru Ghana na tese ono mususu yusu navigator enti ye hwe se mo ani yusu the same thing there enipa nso no edeba ade e na yensusu yensu eweyemu sansu na nipa nso ye wa ade eweyemu e friends circadian rhythm eno na ye nipa natural biological clock a eweyemu eno na ma onipa otise a manikun eno ma onipa otise wo se mada wo se me sorry e wo se minimoduro e wo se me de aduro we se eno na Grace Gift Herbal Clinic yesterday sa nature we se e de ye adwuma Grace Gift Herbal Clinic ne aka acha wo se nipa hodwe obi wadwembo ne krampo a ye wo chemicals a etimi release edigu mu a wo bewu ada sa nipa no esa se wu sa nipa na wo ye wahye ya ye trans di nyanwu se Nyankopon suma yo na se onko ni bekrum nonko ka Nyankopon sempa emfanche ni bekrum yo na ka chi Nyankopon se ni bekrum o maso oden ya de so mbeti Nyankopon asem enu tu ontimi nko wo ma de nsu emre ne de ne koni ni bekrum o ka kire ne seso kono ka na asempa kire mo na wo mo antia wo dija ebe sikuru no yo na koka nyame asam kire wo mo wie no ko sha haba ye fe ne se adede nkruma ase na wo sha ase e seso wo mo antia wo heja kora bu ko akohye na wo nimi sa asem so kan na mo tie sa adede nkruma haba yi na e friend se castor plant as wo bi ko awo so na se wo nya delay in delivery yede na ba ni so ensuom niema ne nom wo de ma na ye nom ya na wanya free delivery ye wo sa niema we nyina wo hwiase enipa dodo sai na ehia de hu se Nyankopon se ncheni ye adwuma hwese ye wo bode ahaban wo ye nchen se obi a wo moge etu no ye ma ne moja abra bode ahaban no wotwa bi na wo de to na nipa ne tena so a within 3 minutes moja ne betwa mesese sa kofa wo ye nchi wate enipa ntena se musasa na ahaban dro kura no ekwan be so ne fa so ehia ye Jena na makwa be so mfa so mu hia opa ma pese o hia be kirewo enam Dr. Grace Board so enne nipa bebra be herbal doctors ya na ma ho wa ya me fe because na obi wu na se wa haban etwegu no so na se nipa na mpo dia enye se ye di nipa nkosi fridge di bia ne akosi boni ye bi na kopon ye to wonom se na obi sika to fom na se nipa amfa ne ye suro dia edi enti na de nipa so okokro no bo na ene na esi o Kristo sum no
ɛdeɛ na ɛkɔso o si esua senkyere ne hu se tumi wo wiase enwa wo tumi ade bi yakopɔ wo bia no e wo tumi Mr. Grace gift numbers no ye di tudwa na wafa numbers no waba na ye twa mu yakopɔ boa metrase ya adwuma ne ayen senkyere ma nipa hu se biribi e wo wiase onyankopɔ nhyira mo medamase Onyankopɔn hyira won so doctor ye numbers ni bio ansa na masori na me ansa na me de numbers ni betu dwa na masori no doctor kan bibisa castor plant no ai se wodi hie bi awu a wan kasa wo hu ne se enye ne natural death no eno so etimi ye nsenkyere ne ma wodi hie ne timi nyane na obede na wanyane woti akese no makomako 7 wodi betwi ne firi ne tiri so akɔ ne nase saa 7 times wodi twi no akɔ aba 7 times senya ne natural death ena se ye sebe nipa bonifo bi na ewiem atumfo bi na mpese omde ne kwahye ne nsa wodi twikoba 7 times pe obenwansi atene ne sesi asore e wonya asore nso ewuo no ba bi efre no ebebo adane akoho eya habaye obibi anim sanso ena obi anya stroke a wachia ne body ne ba bi achia no so wodi twikoba 7 times a eno so ebema ne ba bi achiachi bia watenetene ena osanso Cambodia habai anti akoso onsa body habai na si hon man finfin no ebi tu en finfin tia de hye finfin ketekete no eno aname adoma na otwese ne se me kaya me pebi di abanam dia be kire de hye finfin ketekete no wotia ya na ako asei enti wubiem na de se wa abra ode hye no wa wo moje tunu na entwa no wotena so a ebetwa ne prekope ne nyame adma na otwese ne meka nam de bia ba nti ye numbers ni bi wansa na masore eye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 yeda obi bia sinyame onhira mo pa insha won so papa ye nua ba jubikete ene etene kan ode kwa Great Gift Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Boedu ho no obuchi obo adwuma ama mami songo fufuo Akoma FM fufuo party free eno anu apotori wa bra bedidi wa ho aduane pa fufuo papa bi enkwan ya ede be renam panifo si free bra eno anu apotori wa ntia kuhuduo ni nyina mbetimi akeka kam ho abom na ma bani akabom adidi na ye kama so kwa municipal assembly haya baby Akoma city mo ne wo ye ho ena chese fufuo party ne eba so August osana abosome ne da etoso enan afiye mum wonso akwanya se obetimi abeso ya sene sesika na adeba anase banche body atosode enam se wa ponche nam anase wa ponche so ma ponche mu wo ho na so de betia ye beje wo na ntwe mu odwan mu wo tilapia enam bia wo ho salmon ne ade ni nyina mo famra ye nka mom ye nwo fofo ye ntibenwe na ye kra emra ye ho 0246766060 0246766060 adawa ma mira range of products and aso ya sna ye de eba wo mu tomato paste afei palmnut soup based agushi mix any house akoko mira de no kwase wo maba amanuane no aye simple 0206644249 0206644249 Sankofa natural spices enwa ne de bebo ye nkwa nam se bibia ye natural esuru isa form isa prakese ne kakaduro ya ye ni moye mamu ena wo mo de ye bibia nim enu nti wudi bia apomode nkwa aduane nso betene dem 0555603143 0555603143 Panther energy drink no kwasem obi bia wadwuma din na ohia energy no so hono ya na wanono Panther energy drink cafe nsem bia enim 0596222209 0596222209 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe ya wonoma hata en wonoma yam ne kama no papa nso de na de afram na wanom eye ni padua no adwuma aduane bia wodi nso mutimi ede bi fra 0505408862 0505408862 na shanon so bia ma yesa floral tissues ezukrai mum ana fufu party de eba wom si choose wisely choose flora tissues 0243 033033 mu amupa bie eto atono 0243 033033
Care Life liquid soap and hand moisturizer. We care essentials and a diaba mountain shroom. Yade Uriansa, kama. And our facial crania sanitizer the fiansa. A baby and a boy won't ebine 0200 371908 0200 371908. Volta catch enso ema tilapia papa no so ede Kumase wamo wo asokwa wamo di movie house junction no edi enhwe eno nte baabi awo bia wo Kumase ha na pa tilapia ede no so ede na efo no fo ni chirem e wo Volta catch won makache 0544346970 0544346970 obuase betes enubina wo mu ankasa 0541305287 0541305287. Mommy, over to you. Over to you, Jolate wa masomo. Okay, yenchwa ya humrani ya kwa humaniso. Hey, you don't hear say. Let's say go for idea. I'm away Oh my God. Here I think I go for Jesus Christ. Oh, me make us be na me nyina ho me kakra. Madam for no what maybe now person me san am den frost right. Ma sha me ho den me ampa e free da buy now say me sunye. But come on. Ono enyo to ye. Onyame tu. Shenu ma akra na etini ato. Ono awa cheche no ho re no ba. And ohun ne say nyame na boy ho ban. Ye hie nyina. Ha. Me ho ma na wo so. No kra na seriously say want to. Because so better school jomo. Me kra de unsa kra de onya ka no ma hyehyɛ omo. Akoma 87.9 ana no bia school wa motai to no bi. Yeah. Na say ono ultimate na say no ho say nwum we na wo say meto a. Mama wa ha mesu mo be ha mesu sa. Service. I was seeing go give me now for. Nyame tumfo. So da. Na nyame kwa na boy ho ban. Am pass say na taba kese na boy ho ban ya ko nie. Enu ahodo ye dia so no. De ye dia mana nom. Easy. Ade ya awo da so ti ase ti nyame na bo no ho ban na mo na bo no ho ban 87 na me na bo ho ban ya pa wate nyame be ko so abo ho ban wate wonyum na wo to ye no enyum bebrebe suku nyum a ye kire mo nkoda nyum a kire mo KG1 na enyum a watimi ato asie mo adwene me na me mpese wo betimi ato nyum no me se Maybe someone you can so bit to be at all. India, Passion Yuma, and what can it seem? Or tattoo of fear now. But I have a tattoo. Or tattoo signing wrong. Sorry, Sunday's children's service in Yawmut. I cannot see. Akoma, be answering a mere water. So would you listen another way? Would you do? Aha wo boni tinko nti mo ebia wutie radio a wo kan no aboni tinko di sana tie onye meba ya wo nso ampa bibia be ye fine ekwe mama mo bona numbers no na ye nche etiefo adoye sonfa so wona wona be ya adoye wo bra na ye gigi bi di aboa obi a owa hoho wo ma dance ya wo mu di ye adanse a eye genuine adanse 87.9 Kumasi. When you want ya bi wa no kasa na boy imotinko dada nkanje ho dada wonye e so aka president fi awo de kire no na wo president ko school eh Hansi good Hansi good e wo ko shi oh Hansi good on na wo jina say class Ben how Presla Akoma FM 87.9 class Ben how what did I say Kai meet you KG2 which is KG2 and Pastor Presla is KG2
pacho KG1 Brisla enka o KG what promote you KG2 na according to madam ni say o mu che na dina wutie yɛn maame ya yɛn ne di nkɔmɔ no wutie yɛn papa no yɛnya nwie nyame yɛ adom adwuada weekend yɛbɛkɔ nana ne hɔ na afei yɛasen aba abɛtoa so but mehwɛ asɛm hyɛ wo bo paa yɛ a wopɛ sɛ woka ɛde kyerɛ papa no anaasɛ maame nti bra so na yɛne nkɔmɔ na afei yɛntoa so dwuada 0322498035 0322498036 0322498037 within the back. Hello. Yes. Marcos, Shaggy, you make a okay, Papa, yenti o. Na, we have to remember this idea for no actually more chance. What we know about no friend Najuma? That one in some. Who possibly who Kakrano? Who say by your man to a sermon, no cotton assassin, who did not acquire? I said, I could just assassinate him. As I will beg me out to so. That's so Bobla. I didn't know or found no channel. In terms of about a team in Yazuma, in Karazuma, you can meet Yazuma cow and Chelsea Abuawa. Naka Banson Yan Town for Bagua. Now, the be now or her father time in China. What's our master of it? I am going to be manager. Marcos Mr. Manamun, Namana, no one at the but you are man, papa, when that dear, Yamina both feelings. We didn't. My mommy is a bear. Mommy, the whole world. My son is in the whole world. That's so. I know, mommy. Mammy, shop property, right? Mammy, shop our former president. Mammy, come on, I don't know who you said any Subai. Here I am 2022. So, more, even Yasim Dia. If you send the issue of there, then a photo, and a baby car, the Abba. Oh, now service, I said, they are food, the fire. Master, sorry, Caplaco will be papa. Oh, I don't know if I know a my woman. Yenya, Yahono, service, Yaya, and Wabrosa. Oh, anyway. I just had an answer the no trade your coin. So the Akulana put in a compasso. Oh, everything I said, who so to contour while we are generally watching them. All we are crantier, we also have a just as if player cow. That's only a man on one, Cabanisa. Oh, yes, and I said, I am before I am a town say. You do a mobile as I have them now, Planoa. When you can hear me, the Marco, Capanoco. I didn't talk to the offer. I said, yes, it's Yaga. It's the honey offer. There be a camera to be up, I will be the Panasano. What do you call the more? Now, Plana, no room will say the same without person. Oh, some car, now you are Papa, your player. Hello. The man I have looked on to our offices. Oh, it's slow, it is a gender bar, yes, a being told before the baby, I will do the baby. Then you can Nansana, the enemy, and not this year. Muso oda aba ono omo so no na bita na me bi kalba na me we na me bi kalba na me bi ana me we no na maame ene maame ekusi awade ase a awade enye gari me so no ma busuya mama awade ase dan so na me ma oba no so de o mama awade ase no bi atena na so bia e dey aba na kwa ye maame ni dia ene ha ma no kwa de mo ya de me ka be second that's papa we didn't be afa Mama, any of my family. I mean, don't you know papa. Teach you, give me out to buy out to now, I mean, she am watching. I did be a no should be a man in Shemo and naming or other friend. No, nothing, I know, come as something. A year a blanky, and so, should be ingredients, you cut in Nipa, and you cut in fine. 87.9. Listen, so we will know about woman nothing. We are really one, oh baby, one thank you. One my mommy, oh papa, I sound so bad that you I can't see any you will, if I say no. So, quite a woman, I can't discover your one man called one. One man Akoma. Obama can send a book on my. We are one can say you see the amount of papa. Nakufa juma bra ni na ye yesu biridi o ko yo sikana ama
You will want to say the best then. I'm a million easy can you sure. What the cook? The baby that one cry when I brought them cry so running. A damn or one can search the sick up for Thomas. You know about the now she bore me. You want to trap on him and walk catch them say or banning just a little people about that. Another premium jeopardy. No, nothing. I'm not nothing here. You're chilling here. You're from Ranch, I'm from Ranch, and Cabranti. The memory to a kind of about maybe unity. The need to be in general be taking charge. Ma, because I'm more my wife, and come on with my family. Baby, I went to me in so Kafra 0322498035. Baby, I free. Within the baby, I free. I'm not going to tell my mother. Nana, more cool, 77 Prodia, and then I about the Dinamagina. I Agina. What happened is what Papa yeah, we have a gradually possible part to bury it. On it, and it was in the car. It's my account, Nampa you didn't see the bit of the what I say. Israel. Within the baby, I free. Oh, Mira. And the patrol, Yabama, Papa, Nsem came for 6 let me and Pabua from when you are Akoma. It is going for now from Mudina. In fact, you have a panel and Timothy. You Papa. When you are about it, you are one Jessica, one issue. That great number 27 million. The phone number. So what I say, as I see, one more brain made a letter. We say, one year in Sabia. What the back? What about the map? Anyone, yes. The woman who talk. Oh, you ever see ever put me near your memory? And you could have one more there. What about Buena? Or move on Bueno? Then my way, I jump one in the same. I get it into me. I get a and you're so much. I've been told Benna with Tessa, and you want to tell what couldn't you? Can you tell me up and a bear moi? Can no one qualify as them? That good, the Misa, can it to Nomra? You're showing the Misa, and no one could all kind of talk. Nomra, I didn't tell when you with Misa. Who Daniel day? Who Daniel the Joy? Mammy somehow. Somehow, pa honey, a demo bessie, and if you are dying, I may add to my Jada. Ya better so, ya know a henny bedding como, and Tijada no, ya the updates in Bremo. Now, your sign friendly be more, your best pick a course, and Timo more fry into me and Fabrintino, Monfa and Chair Papa, pass up brady, Suarez Pepe, any team no ebetrase, na ya de Akmascos, a de Atroso, Amama.